برزانی سروق برید مسعود برزانی هر کس به عالی خودم مداخله بکه. جوی دیمنه از دست پیدکم بریا ساعته که دیمنک بلابو هیزک بناوه یکیا ایک یا اولکاری حکومت سوریه بخوا اف دیمن بلاف کریه دبیجه کو درباسی یکم فلکه یکم دوار لتاخا اشرفیه بویه لگوری وان دیمنن کل سر اکران روداوی هند بینن کو به تانکه درباس بویه لی فرهاد شامی کو برپرس ناون داراگ هاندنه یا هیزن سوریا دموکراتیک دبیجه لناوا تاخا اشرفیه شرکی گران ده مجی پیوندی به اسایشا نافخوا یا حلب کر اسایشا ریوبریا خسر وانج روداوی رگوتیه کو پیشهات گلکی بلزن روش گلکی آلوزه او نکارت شتکی لسرویه که بیجن لشارو پفچونه کی گران لاشرفیه ده اف دیمن وکمن گوتیج آلیه مدیا حکومت سوریه بخوا هاتیه بلاف کرن لی هیزن اسایش بیجن کو شرکی گران هیا او لبر خود دن بروانی بردوام دکن دبیجه کو راست تانکک هول دا کو ظهور در باسی اشرفیه ببه لیوان برسف دایه و کاریه و هزه پاش ده وگرینه جه پشتی بلاف کرنا و دیمنه اف دیمنه کو جالیه حکومت سوریه لسر مدیای و هاتیه بلاف کرن پشتی و تی ویدیوی که دن جناوا اشرفیه جالیه وان و نهاتیه بلاف کرن اف تا که ویدیو داوی ویدیو بویه کو دبیجه او لجم دوارا یکینه یا طاقه اشرفیه ام لدن گهداری بکن قوات الأمن قيادة الأمن الداخلي تنتشر في حي الأشرفية الديوان الأول. قوات أمن الطرق تنتشر من أجل بسط السيطرة والأمان. حي الأشرفية قوات الأمن قيادة الأمن الداخلي تنتشر في حي الأشرفية الديوان الأول. قوات أمن الطرق تنتشر من أجل بسط السيطرة والأمان. حي الأشرفية قوات الأمن قيادة الأمن الداخلي تنتشر گلک گوتا گوتنا بلاف کرن لهزن اسایشا نافخویی لحلبه بالتایبتی لطاقه اشرفیه ویدیو یک بلاف کرنه دبیجن کو او لناوا تاخینه لبر خوددن و پاش ده و نگریانه قيادة الأمن الداخلي تنتشر في حي الأشرفية الديوان الأول. قوات أمن الطرق سلام رئيس أول أمرو لطاقة أشرفينا حمي قال حمي ملاتما بلا بقواتي خو بهزي خو بوار بي اي دبي اشرفي كاتي وشيخ مسعود كي بكافي تشتي وانوني نيابا جي دكافي بن اولوني خدمتي دجمن كاس في تشتي في دراونا ما ينسر زمان ونا ايناك بكن ام حتى نوكو قوات ماي اساسي معي ناكري يشار ام ناكت نشار ام وقف فدائي امني ناكت نشار حتى نوكا ام دفاعي خادكن حتى نوكا متى اريسر شاتو ناكريه ملاتي ما بالراحت لي دبين دبابا كاتنا اشرفيه راسته اما حوالا او دبابا كر چنبره و لا شوا سر و ركنا بلاف كر بالهزه مي او لكاري ام كي بعدرا تطاخي دانا و ام داخل اشرفيه وقل دراو ماجه وبيجي سارو كابو وشايد نامري هفکار ما حسین عمر برپرس دیسکا روجاوای کردستان التورا مدیا روداوی الاستودیو الگلمه ما حسین سالن دورو درج لحلب جیایا باش جغرافیا و منطقه جوی دور نازدکه ما حسین تا ویدیو دیت افجه کو اف هیز دبیجه ام درباس بونه لش اشرفیه لکی دره اشرفیه دکوا ناري امنكار بشتراست كن صدي وكم من قلت انا بري فيتا جيكو جا فلكي تاليا جادايا ظهور حتى فلكي يكم اي تاخا اشرفيه ناقه 600 متري دورو بري 600 متريه در دورة ساعات سي هزي اسايشه جهابونا وفلكا حي الظهور وچند خاله هزي حكومتا سوري هاتبونا فالا کرن پیش گاوینا دپای ویرا جومکا بروواجی چهبو به هزي اسايش پاش دا وگرابن حتى دوارا که ممکنه لی امنکارن پشت راست بکن چماش برد داخل یعنی الجماعنا
یک دبی ام چونه نفتخا اشرفیه علیه دیشی دبیجه نراسته ما پاش دادانا جبروها ام نکارن صدی پشتراست بکن کنها هزه حکومتا سوریا براستی لفلکا اشرفیه نیانا گهانه دو پاش دا وگرانه لینا جبر شر گلک جارا خاپاندنه یعنی دبا کو دبگه جهه کی جبر او ویدیو کو بلاف جی کرنا ناگه ده چرکه بله دگه جهه کی دیمنه که دکشنه و پاش دا دکشه جبو وکا كرتا فشاري سر مورالي عالية دي يعني او راسته في الكيا يا كم يا اشرفيه نكارم تاكيد بكم بتمامتي جبر حمو نشانه وين ديار نابن مثلا السروي في الكي دي سير ريستورانت هنا اي بروستاد وانا نافي وانا ديار نابي يعني ده فيديو ده نافي وان ديار نابي او اواهيا كو دسنجي ديا او برس تماما دشبه او بالاخانايا كوجاري مل فلكايه كديتيا لي د سر فلكي الانيشكا كفلكي باركا كبچوچك ہے باركا دارو برته ده هنا لسر ديواري وي هناك خلكي كاسب شخرا وكا كوشكو كولبا دانينا او بتمامتي ديار نابي يعني الصورات كامل نابي جبروها از نكارم براستي نا بشتراست بكم نجي نفي بكم ليه دبيجن تشا عرب بخوا دبيجن دبي البينة على من ادعى يعني بلغجوي كسيتي خواستن ايكو ادعاء كريا بشتي وينات فيديو نهاتنا بلاف كرن لتجهيتي فيديو كدريشتر نهاتيا بلاف كرن او اوتومبيلي كو چونه ويدري برانيا وانا نا اوتومبيلي نا تانكي مثلا مازنن كو چونه الوي دواري بزيفرن يان نمايشكي بكن دیسه اوتومبیل هنا و چند کسی بجو برگه وگر انجمتا رو مالا ما بردوامه لیم بچن شامه هفکرم ویویان فتح بايك راست لقل منه ویویان اف چند روزن سه روزن حکومت سوریه دبیجه کو او در باسی تاخن شیخ مقصود و اشرفیه بن يعني دوه گوتن کو امی ساعت سه دست به اپراسیون بن دورا گوتن امی ایرو ساعت یکونیف در باس بن نهاد بیجن امی کنگی بچن الجوري آگاهی کج عالیه حکومت وطن بلاف کرن الجوري مدیا فرمیه حکومت و زمان حاله او نهاش خو ددم كده کو تونترين شر دجوار ترين شر سرفر حردو تاخن كردان لحلب تكرن زمان حاله حکومت او داخويانين کج عالیه کسن حکومت و سرب حکومت وطن دان او خو آماده دکن خو حاضر دکن جبو بلاف کرنه بتایبت هزا یکیا یک یا گریدای حکومت دمکیا سوری خو آماده دکن جبو وان حردو لوان حردو تاخن بلاف ببالينا اللي حطانها او حردو تاخ دبن كنترولا انجمنا السيفيل يا بريفا برنا وانتا خانو دبن كنترولا الصايشة الريفابريا خسرة الصايشة باكوروش لاتي سوريا ديم تاني ديمنك لتشرخريا يكم يعني دوارا يكم يا تاخ اشرفية هاتا بلاف كرن كوتيدا سربازن حكومتي تيدا ديار دبن للغوريزان يارين تايبتي كوم بدس خصن مروف دكارا بيجا نهال ويرش خوا شري كولان بكولان تيكرن واتا وكو كوب عربيتي قوتن كرو فرا يعني بفردتين وبفردة فدقرن دو شرع بفردتين ودشرعان فدقرن يعني نها الشرب في أوايا لسرية درباسبونا تاخين كردان لحلبي شركي كولان بكولان شخوتي كرن مروف دكارا بيجا كرو فردنا برا حردو هيزان داد حردو آليان دا هيا اللي حطانها تدرباسبونك ياجي تكونترولك جالية حكومتي فا جبوان حردو تاخين كردان أشرفي والشيخ مقصود نهاتي كرن لي نالين اف دما كده يكون نها في ايفاري وبيدا شركي جلكي دجوار لورتي مشاندن شركي جلكي بهيز دبا دنجي غوليان جلكي تبهيس الغوري كو ام ببيوندين بردوامن بكسن كل ويت اخد من حتى كوجمتي شخوا از باورم لهنك يعني بشي وان طاخان بيسو تشار دمجميرن كهربجي تنا يعني هناك يكون بري بورا بيوندي ذكرناها دنج جواناي دبكو بكهرباء
مابن بێ ئەنتەرنێت مابن خۆڕەوشە خزمەت گوزاریەکە گەلێکی خراپ و هەرش بەرێڤە ئەو تاخانە دۆرپێچکری بوون ئەڤ هەیەما دەمەکە درێژە و نەها ڕەوشە خزمەت گوزاری یا مەدەنی یا مرۆڤی د خراپترین ئاز دەیە بێگومان ئەڤ ئیرۆ ڕۆژە سسیا یا شەڕە و شەر بتوندی نەها بەردەوام دکەش خۆل گۆری ئاگاهیەن کۆنها هاتن بەڵافکردن نەخۆشخانە تاکە نەخۆشخانە یا وێ تا خێژی بە ئەرمان جهاتیە گرتن و گۆری کۆ مەدیایە فەرمیە حکوومەتێ بەڵاف دکە وانە یەکەیەک هێزەخوا یەکەیە یەک ئامادەکردنەش بۆ کۆ لەڤان هەردوو تاخان بەڵاف ببن لێهینە و حتا نەها تو دەرباسبوونێک چێ نەبوویە و نەخشەیە سەربازی لە دەڤەرێ نەهاتیە گوهرتن شەرژی بتوندی برێڤە دچێنەها باش بڤیان دەست خۆش بۆ هەر زانیاریەکێ هەر کارڤەدانێکێ بێگومان ئەمجاردن تێنە جەمتەژ شامێ دولگەلمان بووی. بەردەفکێ سەکرەتێرێ گشتێ نەتەوێن یەکبوویژی ستێفان دوجاریک ji Rûdawê re dibêje derbarê Sûriyê de bi taybetî derbarê pêşhatên li Bakurê Rojhilatê wî welatî ew dikare bibêje ku sekretêrê giştî ji ber raporên ku behsa kuştin û birîndarbûna xelkê sivîl di şer û pevçûnan de dike li parêzgeha Helebê dilgiran e. Netewên yekbûyî te kes dike ku li gorî yasayên mirovahiyê navdewletî erkeke zelal dikeve ser milê hemû aliyan ku sivîlan û bînesaziya sivîl biparêzin. Herûha dibêje ku ew bang li hemû aliyan dikin ku yekser aloziyan kêm bikin heta asteke herî zêde xwaragirin hemû rêkaran bigirin ber ji bo rêgirtin li ziyaneke zêdetir ya li sivîlan. Stefan Dujarîk dibêje ez ê we agehdar bikim eger her peywendiyek divî asî de hebe. لبلي كسندن دنافا نتوين يكبوي ده لجل حكومته دبيوندية دبونا أفداوي كارفدانج عليه نتوين يكبوي فا چۆڵ و هۆڵ ڕەنگە وەسفێکی گونجاو بێت بۆ نەتەوە یەکگرتوەکان ڕۆژێک دوای ڕێککەوتنە سەربازیەکەی نێوان ئیسرائیل و سووریا. ڕۆژی چوارشەممە نە ئەنجومەنی ئاسایش و نە کۆمەڵی گشتی کۆبوونەوەیان نەبوو. هێشتا زۆر کەس لە پشودان. بەڵام گوتەبێژی سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان لێرێ و بەیاننامەیەکی لەسەر بارودۆخی حەلەب بۆ ڕۆژنامەنووسان پێیە. دربار سوریه ده به تایبەتی دربار پێشهاتên li Bakurê Rojhilatê welêt ez dikarim ji we re bibêjim ku sekreterê giştî ji ber raporên ku behsa kuştin û birîndarbûna xelkê sivîl di pêşveçûnên li parêzgeha Helebê de dikin nîgeran e netewên yekbûyî tekez dike ku li gorî yasayên miroviyên navdewletî erkeke zelal e dikeve ser milê hemû aliyan ku sivîlan û binesaziya sivîl biparêzin em bang li hemû aliyan dikin ku demil dest alûziyan kêm bikin heta asteke herî zêde xwe ragirin û hemû rêkaran bigirin ber ji bo rêgirtina li ziyaneke zêdetir li sivîlan. ڕوودا و پرسیارێکی دیکە هەیە پرسیارێکی دیکە لەبارەی سووریا بەرپرسانی کورد دیمەشق تۆمەتبار دەکەن بە ئەنجامدانی شەڕی قڕکردن دژی دووگەڕەکە کوردنشینەکەی حەلەب و گەدی کورد. سوپای سووریا گەڕەکە کوردنشینەکانی وەکو ناوچەی سەربازی داخرا و ناساندووە. ئایا سکرتێری گشتی پلانی هەیە پەیوەندی بە ئەحمەد شەرع سەرۆکی سووریاوە بکات تا فشاری زیاتری بخاتە سەر بۆ ڕاگرتنی هێرشەکانی بۆ سەر ناوچە مەدەنیەکان؟ Ez ê we agehdar bikim eger her peywendiyek duî astî de hebe lêbelê kesên din di nav sîstema netewên yekbûyî de li gel hikûmetê di peywendiyê de bûn. ڕۆژنامەنووسێکی زۆر هاتبوون چونکە قەیرانی زۆر لە جیهان هەن لە ڤەنزوێلاوە بۆ هەڕەشەکانی ترامپ لە گرینلاند و کۆلۆمبیا. لەبارەی سووریاوە کەم کەس پرسیاریان کرد بەڵام پرسیارێکی دیکە لە پشت مانشێتی هەواڵەکانەوە خۆی تێی دەکاتەوە. ئایا هیچ پەیوەندیەک لە نێوان ڕێکەوتنە سەربازیەکە ئیسرائیل و سووریا لەگەڵ هێرشەکەی بۆ سەر گەڕەکە کوردنشینەکانی حەلەب هەیە؟ ئەو ڕێکەوتنی کە لە 6 ئەم مانگە لە نێوان ئیسرائیل و سووریا لە پاریس ئیمزاکرا لە ڕاستیدا جۆرێکە لە بڵێندانان و قبولکردنی ناڕاست و خۆی هەبوونی سەربازی ئیسرائیل لە ناو خاکی سووریادا بەو پێی کە هێرشەکانی حکوومەتی سووریا بۆ سەر هەردوو گەڕەکە کوردنشینەکەی شاری حەلەب ڕێک ڕۆژێک دوای ئەو ڕێکەوتن نامەی کە لە نێوان ئیسرائیل و سووریا ئیمزاکرا هاتووە دەکرێت بەوەلێک بدرێتەوە کە حکوومەتی سووریا ڕەنگە ئەو ڕێککەوتنەی وەکو پاڵپشتیەک بۆ شەرعیەتی خۆی بینی بێت وەکو نیشانەیەکیان ئاماژەیەک بۆ پاڵپشتی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بۆ خۆی بینی بێت. حکوومەتی سووریا لە بەیاننامەیەکدا ئەو تۆمەتانەی ڕەت کردەوە کە ئامانجی پاکتاوکردنی کورد بێت لە حەلەب و گوتی تەنیا پێکدادانی سەربازی لەگەڵ هێزەکانی سووریای دیموکرات هەسەدا دروست بووە.
بەڵام ئیسرائیل سەرکۆنەی هێرشەکەی حەلەبی کردو بە جددی و مەترسیداری ناوبرد. وەزیری دەرەوەی ئیسرائیل گیدیۆن سەعر گوتی کە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی قەرزاری شەرەفی گەلی کوردە بەهۆی شەڕکردنیانەوە دژی داعش. نامە عەبدوڵڵا بارگای سەرەکی نەتەوەیەکردوەکان لە شاری نیویۆرک ڕووداو. ئەندامێ ئەنجومەنە نونەرانیا ئەمریکا جۆن ماگوێر دەربارەی عێریشا لەسەر تاخێن کوردان لە حەلەبێ ڕووداوێرە دەبێژە کو ئەف شەڕ بە من نەخۆشە دەوێ ژیان بێپاراستن. نیگرانی ئێوە چیە سەبارەت بۆ ڕووداوانەی حەلەب و ئەو هێزانەی کە هێرش دەکەنە سەر پێکاتەکان لە سووریا لە نێویاندا کورد؟ بمن نەخۆشە ژیان دەرئاساییە و دەوێ بێپاراستن. شێخ مرشد خەزنەوی کەسایەتیە ئۆلیا دیار یا ڕۆژاوای کوردستانی ویژی پەیامێکە پشتگیریە ji bo Şêx Mexsûd û Eşrefiyê belav kir. Tê de ragihandî ku em hemû îro Şêx Mexsûd û Eşrefiyê ne ji hêzên ewlekariya hundirîn ya van her du taxan re got ku hûn weke çiyayên serbilind bi hêz bisekinin ji ber ku hûn rûmeta gelê me ne. ليعلموا أن ليلهم الزائل مهما طال. بلا ئەو بزانبن کو شەڤاوان ئابەر بنەمانێڤە چ قاس درێژ بەژی سبەها ئازادی ئەما دێتە کەس لولەیەن تڤنگێنوە دەربکەوە سلااف ژوەرە ئەو بزانبن کو هون نەبتەنێنە لە پشتوانەتەوەیە کە تەمام وەکە ڤۆڵقانێکی دکەلا تەڤاهەیە کوردستانی بچیا و دەستێن خۆڤە یەک دەنگ لە پشت چەپەرێن وە دسەکنە ژکەلەها ئامەدێ یا بەرخۆدێر حتا هەولێرێ ji سلێمانی و مەهابادێ حتا بووکە بەرخۆدانێ کۆبانێ و قامشلۆ ئەم هەموو ئیرۆ شێخ مەخسوود و ئەشرەفیێنە ji pasەوانên me yên qehreman ên di hêzên ewlehiyê de hûn weke çiyayên serbilind bi hêz bisekinin ji ber ku hûn mertalê me yê bihêzin bi destekî hesinî li wan bixin ji ber ku hûn hêvî û bawerî ne ev destan bi dawî neba heta ku hûn yekgirtîtir û hevgirtîtir nebin û dawiya vê çîrokê tenê bi tîpên serkeftineka mezin dê were nivîsandin. خالد عمرگردی کۆمامۆستەیە ئۆلیە دەربارەی ئالۆزیên حەلەبێ ئیرۆ بولتەنا دەمژمێر 20 یا هەفکارێ من شاهۆ ئەمین mêvan bû ragihandî ku divê hemû mirov bergiriye li cih û niştîmanê xwe bike ji ber ku ol ti bergeyekê ferz nekiriye ku kesek eger bixwaze bi navê olê li ser kesên din êrîş bike dibêje ku xak û niştîman ji bo min bi cih bihêlin. ئەو کەسانی کە صاحب حقن با لە حەقی خۆیان خۆش نەبن. ئیمامی عەلی قسەیەکی جوانی هەیە دەفەرمێ الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف أهله. حق بە پیاو ناناسری حەقی بناسە ئەوجە پیاوەکان دەناسی. لۆیە بەڕاستی ئێمە پێمان خۆش نییە یەک قەترە خیم بڕژێ پێمان خۆش نییە یەک زوڵم بکرێ یەک غەدر بکرێ چ کورد بیکات چ عەرەب بیکات چ قەومیەتێکی دیکە بیکات. بەڵام ئەگەر کەسێکی شادویستی بە ناوی هەر شتێکەوە غەدرت لێ بکە غەدر قبول مەکە و حەقی خۆت داوا بکە و دیفاع لە ملەتی خۆت بکە و دیفاع لە قەومی خۆت بکە و دیفاع لە گەڕەکی خۆت بکە و دیفاع لە شوێنەکانی خۆت بکە ئەو جێگا ئەو شوێنەدا بەجی مێلە با کەسێک نێ بە ناوی ئەوەی وەڵام مەسائلی دینیدا فەرزکە لەسەر توچکە دین شتی وای فەرز نەکردێ لەسەر هیچ ئینسانێکدا بڵێ دەبی ئەتو لەژێر چێفی من نابی لەژێر دەسەڵاتی من نابی ئەمن هەر شتێکت بەرامبەر بکەم ئەتو دەبی تەنەزولم لۆ بکەی و خاک و نیشتیمان و جێگەکەتم لۆ بەجیبێلی. حکوومەتا سووریێ ڕاگهاند کو ئەو کوردان وەکە شریکێن تەمام دبینن نەوەکە ئالیەکی جودا خواست لێتە کەس دکە کو سەدەمە ئالۆزیان بم پێکردنا پەیمانە یەکێ نیسانەیەش ئالیە هەسەدێڤە و دوێ چەکدار تاخان ڤالا بکەن. حکوومەتا سووریێ بەریا دەردۆرا دەمژمێر و نیڤەکێ دڕێزە داخویانیاندا دەربارەی ڕەوشە حەلەبێ دەگوت کو ئەم بزەلالی دووبارە دکن کۆ کورد پێک هاتەیەکە بنگەهین و ڕەسەنیا گەلێ سووریێنە و دەولەت وەکە شریک وەکە هەفبەشەکە خۆیان تەمام دنیشتیمان دەلواندنەرە نەوەکی ئالیەکی کو ڤەقەتیایی یانژی ڕەوشەکە ئاوارتەبە. حکوومەتا شامێ ئەدعا دکە کو دەولەتێ ئەرکا پاراستنا کۆچبەرێن کورد و عەرەب گرتیە سەر ملێخوا و پەناگەه جوان ڕە دابین کریە. هەروەها حکوومەتا سووریە سەدەمە ئالۆزیên لەشکەری خستیە سویە هێزن سووریا دەموکراتیک هەسەدێدا. دەبێژە ئەف ئالۆزی ئەنجامە ڕاستەڕاست یا بنپێکردنا پەیمانە یەکێ نیسانەیە ژالیە ڕێخستنا هەسەدێ وەکە کە حکوومەت بناو دکە کۆ بوویە سەدەما تێکچوونا لە هەفکردنێن بەرێ.
حکومت شامید بیجه ام بزلالی داخوازا درکتنا هیزان جتاخن شیخ مقصود و اشرفیه دکن دوی داویل و روشا لشکری بیانین هروها تکز دکه کو تاکریا آرامیه و گرا سروریه یاسا و سازین دولتیه و چکن دروی چرچوویا دولته ناین قبول کرن اف داوی داخویانیا حکومت سوریه لی دو حسده گوتو بکو ته هیزک ویا لشکری لشیخ مقصود و اشرفیه تونه شخوا هیزن لشکری د چرچوویا پیمانا یکی نیسان د وکشیان تنه اسایش مانه جبو پاراستنا اولکاریا هر دو تاخان نهاجی یکینه پاراستنا جنه یپجه د داخویانیه که دراغهان دیکو تهبوناوان للشيخ مقصود أشرفية تنية أو ادعاء كو بحثاوية كدكن نراسته ام بلاوشين سر ديمنكي يه أرمانج قرتنا نخوشخانية شهيد خالد فجرة تاكن نخوشخانة بو لتاخن شيخ مقصود أشرفية كو دأرك دمابو بريندار وخلق چاره سر دكرن خدمتين تندرستي پیشکش دكرن لأف نخوشخانة إيرو بو دو جاران هاتية أرمانج قرتن أف ديمنن كل سر أكراني روداوي هندبينن ديمنن یکم بردومانا لسروی نخوشخانه بویه که هند بینن کارمندک جی دکوه عرده کسک دکوه عرده او کارمندکی پاقجیه یوی نخوشخانه بخوا بویه که جیانا خوش دست دایه دو کسین دنجی بریندار بونه لگوری پزیشککی که ناوا شیخ مقصود جروداوی را راگهان دیه و دو بیجه که کارمندکی پاقجیه جیانا خوش دست دایه هروها دو کسین دن بریندار بونه یک جی بریندارم پرستاره پشتیوه بدردورا نیف ساعته کدن اف نخوشخانه بشوی هوارچونه هاتیه ارمانج گرتن دوبارت کم اف تاک نخوشخانه بو لشیخ مقصود و اشرفیه کدما چند روزانه دریه خواج بو برینداران وکر بو بریندارن جبر شر جبر ایریشن لسروان هر دو تاخان هجماره کزیده یا برینداران لودره هبون دهاتن درمان کرن لی اف نخوشخانه ایشف دو جاران هاتیه ارمانج کرن جا آلیه وان گروپین کویریشی سر شیخ مقصود و اشرفیه دکن عبدالقادر حسكو بزيشكا لنخوشخانية خالد فرج لتاخا الشيخ مقصود ويجرو داويرا قوتكو بقذيفيان بتوبان نخوشخانة هاتية أرمانج قرتن از بالا دکشینم سر کارودانا توم باراک بالیوز تایبت یه امریکا جبو سوریه کنها لسر پلاتفورما اکسه پستک بلاف کریه راگ هاندیه کو امریکا جنیز و به فکارین مزن پیشهات و گشدانین لاشرفیه و شیخ مقصود ین حلب دشوپینه ام بانگ لهمو آلیان دکن که هری زیده خوراگرن پاراستنا جان و مال سویلان ده سر هر تشتیره بگرن ده 13 مهن بوریده سوریه دریا استقرار لهفکرنا نتویی و جنوب آواکرنا ولات گاون دیروکی پشتی بدهان سالین شر ویران کر آویتنه هفدیتن دیروکی ین کووی هفتیه بنونرن اسرائیل را پیک هاتن گاوک سرکینه بر با آشتیه که برفرهتر یا هرمی و اویک پابندبونا سوریه یا جبوش کاندنا زنجیره شدت و ایش و هواتیه که زیدتر نیف صد سالی لسر ولات هیا پشتراز دکم گوهرتنین کور ین بوی رنگی دشبکه ده پیک ناین برینن شر دریش پیتوی بدمه هیا کو باش ببن پیشوچونا ماینده صبر لبورین و تکهشتنه که راستین دنابره همو پیک هاتین جواکا سوریه داد خوازه لبله ام لسر نرینا خواه یا جبو سوریه کته ده مافین و کف جبو هر ولاتیه کی سنی کرد، درزی، مسیحی، علوی و همو اولندن به جداهی گرانتی دکه ببریار دمینن. تنه هفتیا بوری امنزی امذکرنا پیمانا انتگراسیون یانجی تولیبونه یا دنابرا هزین سوریا دموکراتیک حسده و حکومت سوریه بون. ده آدار 2025 پیمانک که کوردیناسیون اولکاری ریوبریا هفبش و یکیتیان تویی با آوای کی گرنگ خورد بکرا اف ارمانج هیناجی به تمامی دکاره پیکوره به هفکاریا حوالبند و هفبشن خواه یه نافچهی برپرسیار ام به تمامی آمدنه
که هێسانکاریە بکن ji bo kêmkirina van aloziyan û dana derfeteke nû ji Sûriyê re û gelê wê ku dişûna perçebûnê de riya diyalogê hilbijêrin. Lewma em bangeke bilez li serokatiya hikûmeta Sûriye, li Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê, li berpirsên herêmî yên li herêmên dibin rêveberiya Kurdî de û hemû aliyên çekdar yên li ser erdê dikin. Şer rawestînin, yekser aloziyan kêm bikin, pabendî kêmkirina aloziyan bibin. Werin em pêşî bidin guhertina raman û pêşniyazên avaker li şûna gulebarankirin. Pêşaroja Helebê û pêşaroja Sûriye bigiştî ya gelê wê ye. Divê biriyên aştiyane ne bi şer were diyarkirin. Divê qunaxa krêtîk de. Divê herêm li dijî hêzên derve yên têkder herwiha wekîlên wan bibin yek. Yên ku hewl didin pêşkeftina mezin ya sala borî xirab bikin. Herwiha mîrateya mayînde ya insiyatîfên aştiyê yên Trump li Rojhilata Navîn tune bikin. Armanca wan bê aramkirina navçeyê ye. Lê armanca me aştiyeke mayînde ye li ser bingeha rêzgirtina dualî û bexteweriya hevbeş. Ev li gorî tombarak konûnerê taybet yê Amerîka ji bo Sûriyeyê dibêje jî beşa nû li Sûriye beşa hevkariyê ye neya rûbrûbûnê ye em bi hev re bigihêjin vê yekê. Ev peyama tombarak balyozê Amerîka yan jî nûnerê taybet yê Amerîka ji bo Sûriye ku heman demê de balyozê Amerîkayê Tirkiyeyê ku dibêje ew daxwazê ji hikûmeta Sûriye dike, ji Hêzên Sûriya Demokratîk dike, ji hêzên şerker li ser erdê dike ku yekser şer rawestînin li gorî ku tombarak gotiye hîna jî derfet ji bo rêkeftina dehê adarê maye ku weke derfeteke giring û weke rêkeftineke giring jî bi nav kiriye. Ev tweeta yan jî posta tombarake li ser platforma X'ê ku daxuyaniyeke dûr û dirêj belav kiriye niha min amêje pê kirî tişta ku tê de balkêş ew e ku dibêje divê şer bê rawestandin û hîna jî rê bo peymanê heye. Dibêje ku yekser şer bê rawestandin lê parêzgarê Helebê dibêje ku hêzên me xwe amade kirine ji bo ku derbasî Eşrefiyê û Şêx Mexsûd bibin. Mamoste Hesên tombarak wisa dibêje û parêzgarê Helebê wisa dibêje. Wê şer raweste yan jî wê hêz derbasî taxan bibin. Em nikarin bêjin wê şer raweste lêna lê ev daxuyaniya Thomas Barak gelekî giring e çend xalê Lê Amerîka dibêjin rawestin tombarak nûnerê Amerîkayê ye. Wê yekser rawestînin şer. Belê ji bo jî ez dibêjim pir giring e. Ji ber nelê dwana berpirsiyê welatekî diye. Em tev dizanin dibe ku şerê nav Sûriya di destê hinek aliyan debe. Lê ragirtina şer li Sûriya di destê Amerîka de ye. Yani Amerîka dikarê şer li nav Sûriya li her aliyekî ku derkeve rawestêne ji ber ku rikêf û bandora sereke li Sûriya niha de destê Amerîka de ye. Eger ev daxuyanî ve gavên kirdeyî bê kirin şer wê bê rawestandin. Yek Thomas Barak dibe amadekariya xwe dine yakirin ku navbênkariyê bikin ne tenê ew. Hevpeymanê wan û şirîkê wan nav herêmî. Wextê dibêjin hevpeymanê me û şirîkê me nav herêmî watet Tirkiya tê bîra mero ku dewleteke diya xwedî bandor û xwedî rolek û xwedî berjewendiyên berfereha di Sûriya de. Eger ev liv piştî vê daxuyaniyê gavên pêwendiyên yekser bêne kirin û daxwaz li van aliyan dirêkt werê xwestin bêje yanî got û wêj li ser bêne kirin rêl pêşiya ragirtina şer vedike. Xala duaya herî giring ku Thomas Barak nûnerê Amerîka ku serpereştiyarê rêkeftina dehê adarê ye dibêje hîn cîbcîkirina rêkeftina adarê mumkin e. Wata ev rêkeftin hê zindî ye. Mamoste Hesên îro ew beyannameya eşkere ya İsraîlê ya wezîrê wê yê derve ev bandorê li Amerîka welatên Rojava nake gelo? Bêguman nalîn berjewendiyê hêzên navdewletî û ê nav herêmî xalê girêdanê bi hevdû re hene. Yanî ew fakterên navherêmî ê ku hene her yekî girêdanê wî navdewletî hene. Her yekî berjewendiyê wî gel berjewendiyê aliyê navdewletî heve têne girêdan. Bêguman ev berjewendî wextê bi hevdû re têne behs kirin ser bingeha van berjewendiya
هەلوەستێن سیاسی بەهەڤرەتێنە هوناندن دەست بە هەولێن هەفتەیگهشتن و پێشکەشکردنات دەست پێشخەریên سیاسی تێکردن ئەv توشتا تۆماس باراک vê şevê belavkirî yekem pêngavaş asteke berpirsiyar di ber dosya Sûriya de li ser asta dewleta yekê ya xwedî nüfûz û rikêv li Sûriya têkirin ev bi hewlên navherêmî re ku hem İsraîl'e hem Tirkiyeyê hem hinek welatê Erebî ê xwedî bandorin bi hev re dikarin careke dî devê tivinga daxna erdê û masa diyalogê pêş herdû aliyan vekin eker cedî. باش كاك حسين حتى تو زانياري وبيش هاتي نوجي دشوبينا لقل خلكي زامتو داخلي للشيخ مقصود وأشرفية تو زاني الولاطين أوروبي الولاطين روج آفا هروها لروج آفاي كردستاني لباكوري كردستان وتركيا خو بيشاندان جبو بيشغريا شيخ مقصود وأشرفية بريفة تشوبون هاولدان دوي آليدا بيقومان بردوام دكن إيروجي ميوانا كي من هابوكو برلمانتاري كي كردة للسويدة ويقوتكو نامه یک جه وزیر دروی سویدی را شاندیه تیدا داخواست کریه کو بلز دستوردانه بکن جبو ایریشن لسر شیخ مقصود و اشرفیه بین راوستاندن گوت کو ام همو آمده کاری خود کن جبو کل پرلمان دیکم جوینه ده ام بحثاوی مجاره بکن و سوید بریا یکیتیا اوروپا زخت و گواشه که بکن جبو کرشر بی راوستاندن و مافی کردان و همو پیکاتیان لسوریه بی مسوگر کرن بالا و دکشینم سر دیمنه کی نو یه بردومانا نخوشخانه یا خالد فجر كول تاخا الشيخ مقصودة اف ديمانكي دنا كو جهشنا بردستي تورا مديايا روداوي ديماني نافانا خوشخانينا بشتيكونا خوشخانه جاليه هيزن ارتش عربيه سوريا و هاتا ارمانج کرنج بو دو جاران لسرهب ابنا خوشخانه هاتیه ارمانج گرتن کد انجام ده هری کم لگوری وان آگاهین کمه دست خستیه کارمندکی پاقجی نخوشخانه جیانا خوش دست دایه دو کسندن بریندار بونه کو یک جوان پرستاره دیمنکی نویه کو ایرانیاد نوا نخوشخانه خالد فجر ده تاکا نخوشخانه کو چرسریا برینداران دکر للشیخ مقصود و اشرفیه گهشتیه بر دستمه از دشم جم هفکار خود دیار کرده بر پرسه نویسنگه هاروداویل واشنطنه دیار افدامات باش به ما داخیانیا یا توم باراک دیت هلوستاوی وی دجاران گوتیه شراوسته یکسر شراوسته داویل آلوزیان بینن داخواج همو آلیان کر تل کوشکا سپی بوی جخوا جگره سروک امریکا آخوی هروها لکنگرس امریکایی تنها تل وزارت دروی امریکایی بویه اف اصرارا کود داخویانیا توم باراک دهاتیه لوان جهندن ینگرنگ و دیپلوماسیین ببریار لامریکا تدیتن بەڵێ نالین بێگومان ئەو ڕاگەندراوی تۆم باراک بڵاوی کردوتەوە ئەمە بەناوی حکوومەتی ئەمریکا و ئیدارە ئەمریکا و کۆشتی سپیە خۆتەزانی تۆم باراک نردەی تایبەتی دۆناڵد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا بۆ کاروباری سووریا و کەسێکە ڕاستەخۆ پەیوەندی لەگەڵ دۆناڵد ترامپەیە و بێگومان ئەو ڕاگەندراوی لە دوای دوو ڕۆژ ئەو ڕووداوانە هات ئەمە شمارای ئەوەیە کە ئەم دۆخە لەلایەن وەزارەتی دەرەوە لەلایەن کۆشتی سپیەوە لەلایەن وەزارەتەکانی دیکەی ئەوانی پەیوەندیدارن هەمان بەیەکەوە چاودێری ڕووداوەکەیان کردووە و لەسەر ئەم ڕاگەندراوە هاوڕا بوونە و ئێستا ئەمریکا داوا ئاکات کە دەست بەجێ ئەم شەڕە بوەستێت ئەوەی تۆم باراک ئەڵێ ئێمە بەجددی داواکەین کە ئەو شەڕە بوەستێت داواکارێکە لە حکوومەتی سووریاکەین داوا لە هێزەکانی سووریای دیموکرات و ئاسایشی نێوخۆی حەلەبوو هەروە گروپەکانی دیکاکەین کە شەڕەکە بوەستێت ئەمە هەڵوێستی ئەمریکا و بێگومان ئەو پەیامە بێزگەلەوەی کە بەڕوونی و بۆ میدیا بڵاوکراوەتەوە وەکو دیکەش ئەبێ گەێنرا بێت بە بەرپرسانی ناوچەکە بەرپرسانی کوردووە بەرپرسانی حکوومەتی سووریا بۆی شەڕەکە بوەستێنن وەک تۆم باراک ئاماژە بەوەدا کە هەفتەی ڕابردوو ئەوان هەنگاوی باشیان ناوە بە جێبەجێکردنی ڕێکەوتنی دەی ئادار بۆ
بۆیە دەبێت ئەم شەڕە بوەستێت تاکو بتوانن دۆخەکە باشتر بکەن و وەروە سووریایکی ئاشتی و سەقامگیر بێت کە ئەمە سیاست و ئامانجی ئەمریکا و کۆشی سپی و ئیدارەی دۆناڵد ترامپیشە. باشە دیار الآليەکی دن یعنی تجي بحث كر بحثوان دسكفتين حفتيا درباسوي كر دانستاندن إسرائيل وسوريا ده بحثا بلانا أشتية يا ترامب كر جبروج هلاتا نافين ل وزير الدربية إسرائيل لديجيفان إريشان لسر كردان لحلبة بياننامه كتون درخست أف داخ يعني أف بياننامه تأثير لسر كوشكا سبي وإدارة ترامب دكه خۆی ئەوەی کە تاوکو ئێستا بەرپرسانی ئەمریکا لێرە ئەڵێن ئەوان سیاسەتی خۆیان بەتەنیا داڕێژن بەڵام بێگومان کاتێک ئەو بەیاننامەیەکی هاوشێوە لە ناوچەکە دێت و هاوپەیمانێکی گرنگی ئەمریکا لە ناوچەکە نیگەرانی خۆی دەڕابرێت و داواکاریەکەشی خۆت باست کردیان لە ڕاگەندراوەکە ئەڵێ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بەتابەتی ڕۆژئاوا کاڵێن ڕۆژئاوا زیاتر مەبەست ئەمریکایە ینی پابندیەکی شەڕەفیان هەیە بەرامبەر بە کورد کە شەڕی داعشیان لەگەڵ کردوون و ئەبێ لەسەر ئەم پرسە بێنە دەنگ و بێگومان ئەمە کاریگەریە بێت و کاریگەریشی ئەوەیە کە خۆتەزانی ئیسرائیل هاوپەیمانێکی نزیکی ئەمریکا لە ناوچەکەەوە کاتێک ڕاگەندراویش لەم شازە دەرکات لەسەر ئاستی وەزیری دەرەوەی ئیسرائیل ئەمە کاریگەریە بێت لەسەر ئەوەی کە لە کۆشی سپی ببیندرێت لە وەزارەتی دەرەوە ببیندرێت لە شوێنەکانی دیکەش ببیندرێت وەمە کاریگەریە بێت وەتا ئەوانی دیکەش خۆتەزانی ینی لە ئەڵمانیا ئەو ڕاگەندراوانەی کە لە ڕێگەی هاوکارانم بۆ ڕوودا و دران ئەوانی کە وەزارەتی دەرەوەی ئەڵمانیا بوون ئەوەی دیکە کە لە یەکێتی ئەوروپا بوو و ئەوان لە نەتەوە گرتوەکان بوو هەموو ئەمانە کاریگەریانە بێت لەسەر هەڵوێستی ئەمریکا چونکە هیچ یەکێک ئەوەی من لێرە لە ئەمریکا لەگەڵ بەپرسانی ئەمریکی و لەگەڵ ئەندامانی کۆنگرس قسەم کردووە هەمویان دیشی ئەو توندژیانە کە بەرامبەر بە پێکاتەکان و بەرامبەر بە کوورد دەکرێت هیچیان لەگەڵ ئەوە دانین و بێگومان هەڵوێستی لەم شێوازە لە ناوچەکەدا کاریگەری بێت لەسەر هەڵوێستی ئەمریکا بەڵام بڵێ کاریگەری لەسەر بڕیارەکان و سیاسەتی تەواوی ئەمریکا بێت نانەخێر ئەمریکا ئەڵێ سەربەخۆین لە بڕیاردان و بێگومانیش ئەوان سەربەخۆیانە بڕیار لەو پرسانەدەن بەڵام لە بەرژەوەندی ئەمریکاش نییە و شەڕ هەبێت لە بەرژەوەندی ئەمریکاش نییە هێرش بکرێتە سەر هێزەکانی کورد لە ناوچەکە ئەو هێزانێکە تاوکو ئێستا شەڕی دش بە داعشەکەن و ئەمە پرسێکە بەتابەتی لە کۆنگرس تێگەیشتنی یەکجار زۆر هەیە و لەلایەن ئیدارەشەوە تێگەیشتن زۆرە لەسەر ئەمە یان ئەگەر سیر بکەین ئەمڕۆکە من لەگەڵ سنتکۆم قسەم کرد دوێنێ لەگەڵ پنتاگۆن قسەمان کرد لەگەڵ وەزارەتی دەرەوە قسەمان کرد و لەگەڵ ئەندامانی کۆنگرس قسەمان کرد هەمیان ئەڵێن ئێمە لە نزیکەوە بەجددی سەری ئەم ڕووداوانەکەن و تۆم باراک ئەڵێت ئێمە بەنیگەرانیەوە سێریەکەین واتەمە پرسێکە بۆ ئەمریکا پرسێکی گرینگە و ئێستا باخی پێدات و بێگومان کاتێک هاوپەیمانەکانیشی لە ناوچەکە ئەڵێن ئەمە پرسێکی گرینگە بۆ ئێمەش ئەمە زیاتر کەیسەکە بەهێسترەکات و واکات باخی ئەمریکا بۆ پرسە زیاتر بێت بەڵام ئەمەوە دووپاتکەمەوە ئێستاش ئەمریکا هێزەکانی سووریا دیموکرات وەکو هاوپەیمانی خۆیانە بینن ئێستا شەڕیتش بە داعشیان بەردەوامە و لێرە لە ئەمریکا لە نزیکەوە بەجددیەوە سەیری ئەم پرساکرێت ڕەنگە هەندێک تەحەفوز هەبێت سەبارەت بەوەی کە ئێستا حکومەتی سووریا ئەنەوێت دەرفەتێکی پێ بدەن بەڵام لە هەمان کاتدا بە هیچ شازێک پشتیوانی لەوە ناکەن کە هێرش بکرێتە سەر خەڵکی مەدەنی و هێرش بکرێتە سەر هێزەکانی سووریا دیموکرات و ئەو ڕاگەندراوەی تۆم باراک و ڕاگەندراوەکەی دوێنێ وەزارەتی دەرەوەش بۆ ڕوودا و ئەمەش دەرخەری ئەوەن کە بەڵێ ئەمریکا بەجددی سەیری ئەم پرساکات و کاریشی لەسەرەکات باش دیار گەلێکی سپاس نەهابۆتە بێگومان بدرێژاهیا vê ڕووماڵێ ئەمێ جاردن بێنە جەمتە کوتدوچی ناوا کۆنگرس و بێگومان تێدنا کۆنگرسێ لەگەل کۆنگرسمانە vê پرسێ جاردن ئاراستەی وان بکە کانەرینە وان لەسەر شەڕێ لە دژی کوردان لە حەلەبێ چییە هەردەما کوتوچوو ناوا کۆنگرسا ئەمریکا مێ جاردن بێنە جەمتە گەلێکی سپاس بۆتە دیار تولگەلمان بووی دچم دیمەشق دچم شامێ هەفکارا من ڤڤیان فەتاح وێ لەگەل مبە ڤڤیان سووریا ئامادەیە بانگا تۆم باراک جەهبینە و جیبجی بکە یا ڕاوەستاندنا شەڕ لەگۆر بەیاننامەیە وەزارەتە ناوخوا یا سووریە و هەفدەم بوو بە بانگا تۆم باراکرە نالین ئەو دبێژنم خۆ ئامادە دکن بەڵاو ببن لە هەردوو تاخێن کوردان ئەشرەفی و شێخ مەسعود لە حەلەبێ واتە هەفدەم بێ داخوازیە ناودەوڵەتی و جڤاکە ناودەوڵەتیش بۆ ڕاوەستاندنا شەڕ وەزارەتە ناوخوا یا سووریە گوت ئەو نەها ئامادەنن خۆ ئامادە دکن ji بۆ دەرباسی هەردوو تاخان ببن و بەڵاو ببن واتە بە ئالیەکی مرۆڤ دکارە بێژە وەزارەتە
حکومتا نافخواه سوریه دبینکو راوستاندنا شروات لجموینا در باسبونا وان حردو تا خانه با اوایه کی بشر و تب اوایه کی جاوایان وکو ریکفتنه کی یانجی وکو آگربسته کی لی در باسی حردو تا خان ببا و نهاش خواه شر بکولان کروفر يعني لسر لكيلكا طاخة أشرفية دبال وان لويجهي لحردو طاخين كردان لحلبة شرو بفتشونين دجوار بردوامة واتا بشتي داخوازيها توم باراك جيجبورا وستاندنا الشر حتى نهاج بتو أواي شر نهاتية سكناندن نهاتية راوستاندن شر الور بتوندي بدجواري بردوام دكا أو حردو طاخ حتى نهاد بن كنترولا ريفبريا خسريانجي ريفبريا السيفيل أنجمن السيفيل ين جريداي ريفبريا خسرن وهزن أولكارية أصايشة جريداي ريفبريا خسرن لشركي دجوار وبتوندي لطاخة فيفيان تدنافا خلكي دابو يرو خلق للشامي بتايبتيش بيك هاتي عرب تشد بيجن للسيرفي الشرعي أو دخوازن كو أو هزن كو هنا هزن أسايشي لوان هردو تاخان بمينن أسايشة ريفبريا خسر يعني دخوازن شربة دوام بو أو هز جوي داري در كفن نالين إيرو ما نرينا چند كسان جشامي ما ورقرت جي كردان جي عربان جي درزيان أو حمو كسيكو ما نرينا خلكي ديتياتا ورقرتيا ولروداوي جي ما بلافكر فيفيان لوكيدن يعني أو خلكين ينكو تديتيا مزاجا خلكي جادية لشامي تشاوا يلقى في شريك والحلبة هيا أو كسين كونيزيكي حكومتا دمكية سوريا نالين بأوايكي جاويان زمانكي واي تونت برامبر كردان هيا أفراستية كتديتن للشاميجي لبرانية خلكي جي كردان جي عربان جي بيك هاتيان جي درزيان داخوازا راوستاندنا شردكن بيقومان وداخوازا جي كرنا ريكفتنا دهي أداري تدزانن ها نالين الشامي ريكفتنا دهي أداري لسر زماني حركسية جيجنا جزيلا مزاروكاج مزنا دبي خدويو ريكفتنا دهي أداري جي بكنو ايدي بس هفدو بكوجن بس شارو بفتون تشي ببا للسورية لي دي ساجي كسن أو كسن كونيزيكي حكومتا دمكيجي هنم كو زمانكي واي تند برامبر كردان وما في كردان هيا أفيك جناية بشارتن باش فيفيان دست خوش بوتا ج شاميتو القلب منبوي تا أفزانياري دانما دست خوش ام بتش نيويورك نامو عبد الله القل ما هفكارين ما هل وسك نوج آلية نتوي يكبوي هياكو بحث عفرين دكا بحث كردان دكا زانياريان بدا منامود في درباري ده بەڵێ نالین نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ یەکەم جار لەوەتەی ئەم ململانەیە دەستی پێ کردووە ئەم پێکدادانە لە حەلەب بۆ یەکەم جار پشتڕاستی کاتەوە لە ڕێگەی بێگومان ستافی خۆیانەوە لەسەر زەوی لەوێ کە دەڵێت لانی کەم سێ نەخۆشخانە لە کار کەوتون دەڵێ لانی کەم 5 کەسی مەدەنی بوونەتە قوربانی کە ژن و مناڵیان تایە و دەڵێت دەیان هەزار کەس ناچار بوونە ماڵەکانیان جێبهێڵن ئەمە بە قسەی نەتەوە یەکگرتوەکانە کە خۆیان پشتڕاستیان کردوێتەوە لە سەرەرزی واقع لە ئەو نزیک ئەو دوو گەڕەکە کوردیە شێخ مەقسوود و ئەشرەفیە و دەڵێ ئەو خەڵکەی کە ناچار بوون شوێنەکانیان بەجێبێڵن ئێستاکێ لە عەفرین و لە ناوچەکانی دەوروبەری عەفرین لە ماڵی خەڵکی دیکەژین ناسراوە و خزم و کەس و ئەوانە بەڵێ نالێ اها باشا نامو يعني اف پشتراس کرناج آلیه نتوین یک بوی و کد بیجه سینه خوشخانه جکار درکتیه 5 کسین سیویل کد نواوان دجنو زارو کنه بونه قربانی بحثا روشا خلکی جی دکه لعفرینه اف یک بر روشا وان تا خان چه دگو هرینه اگر توش بینه ریمه بیجی ئەمە زۆر گرنگە لەو ڕۆوەی کە نەتەوە یەکگرتوەکان پشتڕاستی کردووەتەوە ئەمە زیاتر شەرعیەتەدا بەو ژمارە وشتانەی کە دێنە دەرەوە چکە هەندێک جار پرسیار هەیە لە خۆزانانی لەم سەردەمەیە زانیاریەکان زۆر پشتیان پێ نابەسرێت دەکرێت ئەنجا زانیاری هەڵا بڵاوە بێتەوە بەهۆی AI و بەهۆی زانیاری خەڵک زانیاری هەڵە بڵاوەکە لە سۆشیال میدیا بەڵام کە ڕێکخراوێکی وەکو نەتەوە یەکگرتوەکان خۆی دەڵێ ئێمە ئەمانەمان پشتڕاست کردوێتەوە ئەمانە ڕوویان داوە ئەمە گرنگە ئەمە وڵاتان دەتکرێت قسەی زیاتری لەسەر بکەن ئەندامانی ئەنجومەنی یاساییش بەوەی کە ڕێکخراوێکی خاوەن متمانە قسەی لەسەر کردووە ینی قسەیەک نییە کە هەر کەسێک لە خۆیەوە کردی بێتی
من پرسیارێکە ئەمڕۆ لە دوایەوە نالین پرسیارم لە گوتەبێژی سکرتێری گشتنێتەوە یەکگرتوەکان ستێڤان دوژاری کرد باسی ئەوم کرد کە ئەمە یەکەم جار نییە کەمینەکان وەکو کورد وەکو عالەوی وەکو دروزەکان پێکاتەکانی سووریا کە بچووکترن لە پێکاتەی سونەی عەرەب هێرشیان دەکردە سەر لەلایەن حکوومەتی نوێەوە ئەمە بەدوایەکە وەکو جۆرێک لە پاتێرن هاتووە وەکو شتێکی دووبارە وتم ئایا کە ئەم هەموو هێرشە دیوە بەرامبەر کەمینەکان پێتان وانە ئێوە پەلەتان کرد وەکو نەتەوە یەکگرتوەکان پێتان وانە کۆمەلگای نێودوڵەتی پەلەی کرد لەوەی کە شەرعیەت ببەخشێتەوە بە ئەحمەد شەرعی سەرۆکی سووریا لە ڕێگەی دانیشتنەوە لەگەڵیا ئەو هەندێک ویستی بڵێت ئێمە گوتی ئێمە لە کارمانەوە نییە شەرعیەت بە ببەخشینەوە و باسی لەوە کرد کە ئەوان وەکو نەتەوە یەکگرتوەکان ناچارن لەگەڵ سەرۆکی هەر دەوڵەتێکا دابنیشن وە گوتی ئێمە دانان بە سەرۆکی وڵات دانان بە دەوڵەتەوە کاری ئێمە نیەوە کاری ئەنجومەنی ئاسایش و بێگومان کاری کۆمەڵی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان باش نونەر و باڵیۆزێن وڵاتێن دنیان ئەندامێن نەتەوەین یەکبووی ئەف سێ ڕۆژن لە سەروی شەڕی چ دبێژن نونەرێ سووریەژی لێ دەرێ هەیە تب پرسیار ژێهاتیە کرن ئەو چ دبێژە لە سەروان ئالۆزیان و شەڕێل حەلەبێ نالین ئەمڕۆ ئەنجومەنی یاساییش کۆبوونەوەیەکی بەس لەسەر سووریا بەڵام لە ڕاستیە تایبەت نەبوو بە بارودۆخی حەلەب تایبەت بوو بە بارودۆخی چەکی کیمیاوی لە سووریا کە لە ناو ببردرێن و چەکی کیمیاوی کە ئەسەد بەکاری هێناوە و دادگایکردنی ئەسەد و سەرانی ئەسەد بۆ حکوومەتی پێشووی سووریا بە تۆمەتی بەکارنانی چەکی کیمیاوی ئەوەی بەلامۆ سەر بوو لە ڕاستیە باسی حەلەب نەکرا تەنانەت بە وشەیەکیش لێرە بۆیە تا ئێستا لە ڕاستیە شتێکی دیکەش کە سەیرە ئەوەیە کە بەدەگمەن نوێنەرانی وڵاتان قسەیان لەسەر بارودۆخی حەلەب کردووە تاکە کاردانەوەیکی ڕوون کە بیسبێتم ئەوە بوو لە بەرپرسێکی حکوومەتی بەریتانیاوە بوو دوێنێ و پێگومان وەزیری دەرەوە ئیسرائیلیش لەسەرەوە قسەی کردووە بەڵام ئەمریکا تەنیا ئەوەی گوتووە کە دیارکوردەمان وابزان دیارکوردە وەریگرت لە گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوە لە واشنگتن چاودێری بارودۆخەکەکەین ئەیدی بەڵێ gelekî spas bo te hevkarê min namoj baregeha serekiyan tewên yekbûyî ji New Yorkê tulgelma bûyî te dawî zanyarî û karvedan ji me re gotin dest xweş bo te. Baş e li aliyekî din xwepêşandanên piştgiriyê jî ji bo Şêx Mexsûd û Eşrefiyê berdewam dikin hîna jî xwepêşandan hene ku li çend bajaran li welatên Ewropî divan rojên li pêşiya me de dêbêne kirin li 25 bajar û navçeyên Bakurê Kurdistanê jî xelk ji bo piştevanîkirina Şêx Mexsûd û Eşrefiyê ji bo şermezarkirina van êrişên li hemberî Kurdan li Helebê rabûne ser piyan çalakiyên berfireh li sê navendan bûn li Amedê, li Wanê û li Êlihê Ankubatmanê. Di çalakiyan de yek duruşim hebû bijî berxwedana Rojava. Hevserokê giştiyê DBP Keskîn Bayindir li Amedê tevlî meşê bû got ku êrîşa li hemberî Eşrefiyê û Şêx Mexsûd êrîşa li ser Amedê ye, êrîşa li ser Hewlêrê ye, li ser Slêmanî û Mehabatê ye. êrişên artêşa Sûriyê ya hikûmeta demkî ya li ser du taxên Kurdan ên li bajarê Helebê li Bakur bû sedema nerazîbûna Kurdan. Di serî de li Amedê li 25 bajar û navçeyên Bakur meş hatin li darxistin û daxuyanî hatin dayîn. Di van meşan de êrişên li hemberî Kurdan ên li Şêx Mexsûd û Eşrefiyê hatin şermezarkirin. Di taxê me Eşrefiyê Şêx Mexsûd bin dorpêçê dane em ji bo piştgiriyê li virin em bangê hemû hêzên herêmî dikin hemû dewletên cîhanê dikin ku piştgiriyê bidin milletê Rojavayê Kurdistanê em wek Kurdên Bakurê Kurdistanê Kurdên xelkê Diyarbekir em piştgirî hevalê xwe Kurdên xwe yên Rojavayê Kurdistanê. Rojava ne em sürekli cem Rojavan. Em buhana ne mesos ki dayawan wî sozix me bînin cî
چاوا قوبانی نیکو شیخ مقصود زایوا نیکونو اشرفی زایوا نیکونا اما و کردستان نتوی یو بو روجا و روجلات باشور باقور پیر عین یا ایریشان سر اشرفی و شیخ مقصود ایریشان آمد یا ایریشان لسر اشرفی شیخ مقصود ایریشان لسر حولانه یا ایریشان لسر اشرفی و شیخ مقصود ایریشان لسر سلیمانی محباد یا اف روشوان نتویا کی کردستانیه و کرد برخوا بدن و کرد تیب کوشن هر بیجی روشوان هر بیجی کردستان یک جن ناوندا چالاکیین پشتگیریا کردین لحلب جی باجاره باتمانه بو ایری شاهانه ام جی باتمانه جی دل کردستان ام شرمزار دکن کوبانه چه جوانا بو مزار اوی شیخ مسعود و اشرفیه و روجاوا و جوانا ای به مزار تمام چتنه تمام پشدانه هفدو بر دست خواجودری بکشینن چالاکی و مشن لباکور جالی پلاتفورم سازین دموکراتیک و هاتن لدار خستن لگوری بریارا پلاتفورمه حتی ایریشن لسر کردن حلب بردام بکن ده چالاکین وان جی هر بردام به ماشاءالله دکا رودا آمد جاردن ودگرم سروشا میدانی لاشرفیه لگوری هند چافکانیان کجمرا گوتنه هزن اولکاریان افخویین حکومت سوریه لدوارا یکمن یا اشرفیه لفلکایا یکمن هناك وینجی هاتنه بلاف کرن کو وزارت افخویا سوریه بخو بلاف کریه ما مستحسن و درباره دته چه زانیاری هنه بله سرچاب یعنی چافکانیه که کجمرا آخوی دبیجه کو گهانا فلکایا کم اشرفیه لي حتى نها الورن نالورن همان شافكاني نكاري بشتراستك لي او بشتراستك كوغهانا في الكايكم هاري زانياريا هاري تاليجي حتى في دقي توب باران وشر جلكي دجوارة للشيخ مقصود جي والأشرفية جي هناك مديانة زيكي حكومة سوريا دبجي ارتشا عربي سوري لمسكنة بالا فرخانة جراح هيا کارگاه که شکر هیا لودره دبی ارتشا سوری او در توباران کرد. دست خوش بود ما مستحسن حسین عمر دیمن کو هند بینن دیمن هری نونه کو دیمن شیخ مقصودن شرکی گلکی گران الشيخ مقصود هیا. هربجي بله. دوان كلياندا شركي جران للشيخ مقصود هيا الأشرفية جيب همان أوايكو 2 ساعات أو هيزن أو لكاريين حكومة الجوريكو أو دبيجن هرتني لويف الكينة درباسنا ولا توبارانك شر يا بردوام هيا توم باراك جيد بيجد في شر وصل حتى في كليكي شرو بفتشون بردوام كن رومالا ما بردوامه تشافي والسر أكراني روداويب خازن لبيت آخر آلی سیاسی دا بشکینن ایرادا بگلی بشکینن دن ام بهیدین سروف نتیروان برازانی سروف برز مسعود برازانی هر کس آلی خدا مداخله بکه
فلایەربیل باڵەکانی ژیان. لە باخچە و کێڵگەوە جوانترین تەماتەی سروشتی وەرە تەماتە و بەمێ سڵاو خوشکم بەخێر بی چەند کیلۆ بۆ دانێ بێ زەحمەت ئەتوانی باشترین و جوانترین تەماتەی سەر عەرەبانەکەت بکەیتە ناو ئەم قوتووە؟ خوشکی ژیانەوە مەحاڵە بێ خوشکم وەرە برام تەوا سروشتی لە کێڵگەوە تەماتە فرۆش فەرموو خوشکم چەند کیلۆ ئەتوانی جوانترین و تازەترین تەماتەی پشت ئۆتۆمبیلەکەت بخەیتە ناو ئەم قوتووەوە؟ خوشکم ئەواڵی چی؟ ئاڵتونسا ئەتوانێت ئاڵتونسا ئەتوانێت خوشکم زۆر سپاس کەواتە خۆی توانێ دێ خوشکم ئاڵتونسا بەرەوە فەرموو وەرە ئاڵتونسا بەرەوە ئۆدەی ئۆسێڕۆت من چەند ڕۆژە خەریکە بۆچی وات لێ کرد ئیستا من چی بکەم چیت لێ بکەم ئەمەلەکەی کۆبوو بە ئیتاڵی نەبووە بە ئیتاڵی قاوەکەی خواردوێتی ئۆتامی ئیتاڵی لەگەڵ خواردنەوەی قاوەی سێلەیەکی کۆفێلا ئەس بەو پەڕی شارەزایی تەکەڵکردنی شیر و شەکر و قاوەکەی بکە قاوەی سێلەیەکی کۆفێلا پڕ لە تاموەستی ئیتاڵی چۆنە کۆفێلا خۆشە کۆفێلا بیر لە شوێنێک بکەرەوە لە جەرگەی هەولێر کە تایبەت بۆ ئاسوودەی دروست کرابێت شوێنێک کە سروشت لە باوشی گرتوویت و هەموو ناونیشانەکان لێت نزیکن ئێرە فلۆریاستیە و شانازی پرۆژەکانی ساوث کوردستان گروپە لە ناو ژاوەژاوی شاردا هێمنیەک ئەزمون دەکەیت کە ئارەزوو ناکەیت بەجێ بێڵیت سیستمێکی سکیۆرێتی 24 کاتژمێری و پارچینی ئۆتۆمبیلی داخرا و وا دەکەن هەمیشە دڵنیابیت ئەمە فلۆریاستی نوێیە خەونێکی مەحاڵ کە ساوث کوردستان گرۆپ بەدیهێنا فلۆریاستی شارێک لە ناو شارێک ئێستا لەگەڵ فاستلینگ سۆشیال میدیا بەلاشە بۆ پاکێجەکانی 20,000 39,000 و 69,000 دیناری واتە تیکتۆک ئینستاگرام فیسبوک و سناپ و چەندینی دیکە بەکاربێنە بەبێەوەی هیچ لە پاکێجەکەت بڕوات لەوەش خۆشتر پاکێجەکانی 39,000 و 69,000 دیناری بە تەواوی نوێکراونەتەوە هەر ئەمڕۆ بەشداری بکە و خۆشی زیاتر بەدەست بێنە لەگەڵ فاستلینگ دەچیت بۆ سەفەر و چاییەکەت بیر چووە بە دڵنیاییەوە ئاگەڕێیتەوە چونکە چایەکەت چای دوو غەزالە چای دوو غەزال چای دوو غەزال بەرهەمی ناوچە بەرزەکانی سەیلانە بە جۆرێکە بە ڕەنگ و بۆن و تامەکەی دایناسیتەوە چای دوو غەزال ئێمپایر سکوێر بەترین شوێنە بۆ ژیان جاردن سلاف لوبن رومالا تورا میدیایی روداوی جبر شر شیخ مقصود و اشرفی لحلب تاخن کردان بردوام دکن و بوان ناو نشانان امیدیسا بردوام بکن امریکا بو کاروبارین سوریه توم باراک دی یکمین کارودان فرمید دربار آلوزی اشرفی و شیخ مقصود لحلب بانگ که لزگین راستی شام و هستده دی که جبوی راستاندنا شر توم باراک بحثا گوتو بیجه که دیروکیا نافبرا سوریه و اسرائیل جدکه هاي الأشرفية قوات الأمن
قيادة الأمن الداخلي تنتشر في حي الأشرفية الديوان الأول. إذا كبنا بيكيا يكيا أو لكاريا سر حكومة سوريا راجهانديكو أو درباسي كم دوارة تخ أشرفية بونا ليه بردفكر راجهاندنا حسد فرهاد شامي دبيجا دنا و أشرفية دا شرين جران هنا همولاتين سفيلين أشرفية دبيجا وان هزان نكاريا درباس ببن. سلام رئيس أول أمرو لطاقة أشرفينا حمي قال حمي ملاتما بلا بقواتي خو بهزي خو بوار بي هزن أصيشان أف خسر بالرفابريا خسر دنا و أشرفي وشيخ مقصود دا رد كن كاو باش دفكشا بنو دبيجن برافانيا وانا للشيخ مقصود وأشرفية بردوامة. نخوشخانه خالد فجر لشيخ مقصود جیواری و چند جاری هاتی تو باران کرن انجام داهن کارمند نخوشخانه بریندار بونه زیان جانی جانه اندامه کی سندیکا تندرستی دی بیجه جدو روژان و 20 کسان جیان خوش دست دانه 75 کسین دن بریندارن. خازن به تاخه آلی سیاسی دا بشکینن ایرادا به گلی بشکینن دن ام بهیوین سروف نتیروان برازانی سروف برز مسعود برازانی هر کس به آلی خدا مداخله بکه. نونر تایبت امریکا بو کاروبارین سوریه توم باراک دیه کمین کارودان فرمیده ده درباره آلوزی نشرفی و شیخ مقصود ده لحلبه بانگه که لزگین راستی شام و حسده ده که جبوی راستان دناشر توم باراک نهینیه که اشکره ده که ده بیجکو هفتیه در بازبویی نزیک رکفتنا داوی بونه اروها بحثا گوتو بیجه که دیروکیه نافبر سوریه و اسرائیل جیده که توم باراک ده بیجه او بانگه که لزگین آراسته سروکاتی حکومت سوریه هسته دستلادارن خودجهی ین لنافچین کردی و همو آلیین چکدار دکه کارن دجمنکارانه راوستینن و آلوزیان کم بکن. نونر تایبت امریکا اشکره کرکو به واجوه تبلیغ کرنا هزان انتگراسیون ده قوناغا داوی ده بو ده بیجه تنه ده هفتیا بهوری ده ام لبر دریه سرکتنا بداوی کرنا رکفتنا تبلیغ کرنه یاد دهی آدار 2025 بون ده نافبره حسده و حکومتا سوریه ده. توم باراک دیار دکه کو او رکفتن هیجی دکاره وره بجی کرن. ده بشک دنا دا خویانی خود توم باراک پشت راست کرکو گوتو بیج ده نافبره شام و تلویوی ده هبونه و ده بیجه او گوتو بیجن گرنگن وی هفتیه بنونرن اسرائیل راحت نکرن گاوه که دیار کرن بر باشتیه که هرمیا برفرحتر. توم باراک تکز دکه کو بیتنا امریکا جبوی سوریه دابین کرنا مافین وک هوا جبوی همو پیکاتیان بی جداهی جوانا سنی کرد دروز کرستیان و علوی داویه دا هوشداری دا هیزن دروین تکدر و هروها بریکارن وانکو دخوازن از پیشخارین سروک امریکا تک ببن و گوت روپلا نویا سوریه جبوی هفکاریه یا نجبوی ناکوکیه. نخوشخانه شهید خالد فجر لشیخ مقصود حلب جیواری و چنجاری هاتی تو باران کرن. انجام دا کارمنده که باقیجی نخوشخانه جبریندار بویه و زیان جانی هنه. زیشکه که همان نخوشخانه که اندام سندیکا تندرستی دبیجه اجمار کسین جانجام ایرشن گروپین چکدارن حکومتا سوری جیانا خوش دست دانه بونه 20 کس 75 کسین دن بریندارن. عبدالقادر حسکو دبیجه تو باران لسر اشرفی و شیخ مقصود به دجواری بردوامه روشا مروفی همولاتیان پر خرابه او پزیشک نخوشخانه خالد فجر خاز آلیکاریان دکه بلز و دبیجه او گلک حوجه درمان و پیداوستیم پزیشکین او هر وها پزیشکین پسپور نشترگریه جی پیوستن. دی زانین جروجا سیشمه و ایرشن ارتش عربی سوری و گروپین چکدارن سربوی و به تانک و توپان لسر هر دو تاخین کردنشینن حلبه شیخ مقصود اشرفیه دست بکرنه گوری آسایش نفخه حلبه که سر بریوبریا خسرن ایرشن وان گروپان حتی نهاجی بردوامن. افدیمن نوین بمباران نخوشخانه خالد فجر لتاخا شیخ مقصود
ازن ارتش عربی سوری نخوشخانه خالد فجر و چند جاران تو باران کرنه و یا یک و کسیم بروان تو باران کتنه لسر تخت ناوا نخوشخانه کتنه دیمنن و گلکی دل ایشن جبوی تماشا کرنه لوما و وی آوائینه دما تو باران یک سر دیمن هات نکشاندن و بشک جه دیمنانش تو رمیدیایی رودا و رتایبت هات نشاندن اف دیمنن و خرابین یکو جا انجام تو باران گروپین چکدارین سر ارتش عربی سوری لسر نخوشخانه خالد فجر دا چه بونه اروها دیمنه کدنا کامیره چافدری جهبو و دید دما یکسر تو بعرده دکوه کارمندکی نخوشخانه جیدا دکوه و که زیشکی نخوشخانه جبو روداوی آخوی گود کو او کارمندکی پاقجیه بویا یه دنجیه مولاتین سویلن یکول نزیکی نخوشخانه جبرت و باران کتنه برنوی نخوشخانه جبوی تداویه اروها خلکی کو جیان خوش دست داینه جبشک جوانا بری بربو نوی نخوشخانه جبره و تکانه نخوشخانه بویه کو چند ساعت و روژین در باس بویی دا قسمتا خلکی دکر لوی نفچه افجی دیمنن هری داوی بونه ین تو بارانه اما اب دیمنن هان ین 2 ساعت پیشین هانه و هزک بناو آیک سر به حکومت شامینه سر به ارتش عربی سوری لدواره کما شامی گوتن ما اف در کنترول کریه لی پش راه مولاتیه کی وی نفشه و هر واحد زناساییشی جیدا خویانی بلاف کرن گوت اف پروپاگندانه و نراستن و ان هزان قط نکاریه پیش ده بینو هزن سر آسایشان افاره و برای خسر کارینه امو ایرشان حتی نهار راوستینونو بشکنن تانکه که دنجی لوی داری در باس ببو او جی تقاندنه قوات من الطرق تنتشر من أجل بسط السيطرة والأمان حي دو کنگرسمانین امریکا جه رهبری اوفیسا روداوی واشنطن دیار کرده را درباره آلوزین لحلب آخوی نشخاش دو بجی دیار لواشنطن لنیورک جی نامو پرسیارا نارستی ناوندین جهان دیگه درباره آلوزین لحلب دا جبوی که هلویستین وان نشان بدن همویان جی جمایکا روداوی رکو آخوینه دا خزر راوستندنا شر دکن اروها هری داوی جی اف هر دو کنگرسمانین هند درباره آلوزیان دا جمایکا روداوی را آخوینه I haven't been brought up to speed on it, but I know that we need to work with the دەبێت کار لەگەڵ هەموو لایەنەکانی سووریا بکەین چونکە کوردەکانی سووریا هاوپەیمانی ئێمەن. بەڵێ من دژی ئەم هێرشانەی سووریام هیوادارم کە حکوومەتی نوێی سووریا ئاشتی زیاتر بۆ خەڵکەکە بهێنێت و هیوادارم کە چەند ڕۆژی ڕابردوو هێرش بۆ سەر دوو گەڕەکی کوردنشینی حەلەب و چەندین کەس کوژراون و دەیانی دیکە بریندار بوون. پەیامت بۆ حکوومەتی نوێی سووریا لەسەر ئەم هێرشانە و مافی کەمینەکانی وەکو مافی پێکاتەکانی وەکو کورد و دروستیە. دەبێت هەر هەمویان مامەڵەیان لەگەڵ بکرێت وەکەوەی کە بە یەکسانی مامەڵیان لەگەڵدا بکرێت لە کۆمەلگا. ئینجاوانە کورد بن، دروست بن، مسلمان بن یان کریسیان بن دەبێت بە یەکسانی مامەڵیان لەگەڵ بکرێت. ئایا چی بە ئیدارەکە دەڵێ کاتێک باسی مافی کوردەکان دەکەن کە لە دژدا شەڕیان کرد دەبێت ئیدارەی ئەوەیە چی بکات بۆ ئەوەی کە بیان پارێزێت؟ باشترین ئامراس ئەوەیە کە ئیدارەی ئەمریکا گفتوگۆ لەگەڵ لیدەرەکان و سەرکردەکان بکات هەڕەشیان لێ نەکات بەڵکو هانیان بدات بۆ ئەوەی کە لەگەڵ گەلەکەی خۆیان لەگەڵ ئەمریکاش هاوڕێیانەتر بێت و بنەما مرۆییەکان جێبەجێ بکەن. هیواداریشم وا بکەن. زۆر سپاس دەکەم. جه نیویورک جی کار بدان هنه بردف که سکرتری گشتی نتوین یک بوی استیوان دوجاریک جه تورا میدیایی روداوی را گوت کو سکرتری گشتی جبر راپورتین کو بحثا گشتن و بریندار بونا خلکی سویل ده پفچونه لپارزگاه حلبی دادکن نیگرانه نتوین یک بوی تکز دکه کو لگور یاساین مرووی ین ناف دولتی ارکه که زلال دکه و سرمله همو آلیان کو سویلان و بناسازیا سویل بپارزن ام بانک لهمو آلیان جدکن کو دم و دستالوزیان کم بکن حتی آسته که هری زیده خورا گرن و همو ریکارم بگرن
جبوی ریگرتن لزیان زیادترین بر سویلان کبن. ستیوان دوجاری کتبیجا از وایدار بکم اگر هر پیوندیه که دوی آسیج ده هبه بله کسین دن در ناوا سیستمان تاوین یک بویده لگل حکومت ده پیوندیان ده بونه. چۆڵ و هۆڵ ڕەنگە وەسفێکی گونجاو بێت بۆ نەتەوە یەکگرتوەکان ڕۆژێک دوای ڕێککەوتنە سەربازیەکەی نێوان ئیسرائیل و سووریا. ڕۆژی چوارشەمە نە ئەنجومەنی ئاسایش و نە کۆمەڵی گشتی کۆبوونەوەیان نەبوو. هێشتا زۆر کەس لە پشودان. بەڵام گوتەبێژی سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان لێرێ و بەیاننامەیەکی لەسەر بارودۆخی حەلەب بۆ ڕۆژنامەنووسان پێیە. دربار سوریه ده به تایبەتی دربار پێشهاتên li bakurê Rojhilatê Welêt ez dikarim ji we re bibêjim ku sekreterê giştî ji ber raporên ku behsa kuştin û birîndarbûna xelkê sivîl di pêşveçûnên li parêzgeha Helebê de dikin nîgeran e netewên yekbûyî tekez dike ku li gorî yasayên miroviyên navdewletî erkeke zelal dikeve ser milê hemû aliyan ku sivîlan û binisaziya sivîl biparêzin em bang li hemû aliyan dikin ku demil dest alûziyan kêm bikin heta asteke herî zêde xwe ragirin û hemû rêkaran bigrin ber ji bo rêgirtina li ziyaneke zêdetir li sivîlan. ڕوودا و پرسیارێکی دیکە هەیە کوردژ فێشڵز پرسیارێکی دیکە لەبارەی سووریا بەرپرسانی کورد دیمەشق تۆمەتبار دەکەن بە ئەنجامدانی شەڕی قڕکردن دژی دووگەڕەکە کوردنشینەکەی حەلەب و گەدی کورد. سوپای سووریا گەڕەکە کوردنشینەکانی وەکو ناوچەی سەربازی داخرا و ناساندووە. ئایا سکرتێری گشتی پلانی هەیە پەیوەندی بە ئەحمەد شەرع سەرۆکی سووریاوە بکات تا فشاری زیاتری بخاتە سەر بۆ ڕاگرتنی هێرشەکانی بۆ سەر ناوچە مەدەنیەکان؟ Ez ê we agehdar bikim eger her peywendiyek duî astî de hebe lêbelê kesên din di nav sîstema neteweyên yekbûyî de li gel hikûmetê di peywendiyê de bûn. ڕۆژنامەنووسێکی زۆر هاتبوون چونکە قەیرانی زۆر لە جیهان هەن لە ڤەنزوێلاوە بۆ هەڕەشەکانی ترامپ لە گرینلاند و کۆلۆمبیا. لەبارەی سووریاوە کەم کەس پرسیاریان کرد بەڵام پرسیارێکی دیکە لە پشت مانشێتی هەواڵەکانەوە خۆی تێی دەکاتەوە. ئایا هیچ پەیوەندیەک لە نێوان ڕێکەوتنە سەربازیەکە ئیسرائیل و سووریا دەگەڵ هێرشەکەی بۆ سەر گەڕەکە کوردنشینەکانی حەلەب هەیە؟ ئەو ڕێکەوتنی کە لە 6 ئەم مانگە لە نێوان ئیسرائیل و سووریا لە پاریس ئیمزاکرا لە ڕاستیدا جۆرێکە لە بڵێندانان و قبولکردنی ناڕاستە و خۆی هەبوونی سەربازی ئیسرائیل لە ناو خاکی سووریادا. بەو پێی کە هێرشەکانی حکوومەتی سووریا بۆ سەر هەردوو گەڕەکە کوردنشینەکەی شاری حەلەب ڕێک ڕۆژێک دوای ئەو ڕێکەوتنامەی کە لە نێوان ئیسرائیل و سووریا ئیمزاکرا هاتووە دەکرێت بەوەلێک بدرێتەوە کە حکوومەتی سووریا ڕەنگە ئەو ڕێککەوتنەی وەکو پاڵپشتیەک بۆ شەرعیەتی خۆی بینی بێت وەکو نیشانەیەکیان ئاماژەیەک بۆ پاڵپشتی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بۆ خۆی بینی بێت. حکوومەتی سووریا لە بەیاننامەیەکدا ئەو تۆمەتانەی ڕەت کردەوە کە ئامانجی پاکتاوکردنی کورد بێت لە حەلەب و گوتی تەنیا پێکدادانی سەربازی لەگەڵ هێزەکانی سووریای دیموکرات هەسەدا دروست بووە. بەڵام ئیسرائیل سەرکۆنەی هێرشەکەی حەلەبی کردو بە جددی و مەترسیداری ناوبرد. وەزیری دەرەوەی ئیسرائیل گیدیۆن سەعر گوتی کە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی قەرزاری شەرەفی گەلەی کوردە بەهۆی چاکردنیانەوە دژی داعش. نام عەبدوڵڵا بارگای سەرەکی نەتەوە یەکگرتووەکان لە شاری نیویۆرک ڕووداو. پاول دەیڤس لێکۆڵینڤانی سیاسی و ئاسایشیە بە ئەوەی کە زندی میوانێ مەیە برێس پاول و بخیراتن و هیچ لێکۆلینێک di derbarê wan êrişan kiriye yên ku li ser du taxên kurdnişîn têkirin li bajarê Helebê li Sûriye? I had no sound. Deng nayê. Rês Paul ez pirsa xwe dubare bikim we hiç lêkolînek kiriye di derbarê êrişên ku têne kirin li ser du taxên Kurdan li bajarê Helebê? êrişên vê dawiyê bo ser Helebê ji aliyê hêzên Sûrî ve bi rastî paşekşeke mez ne bo hewl û pêkolên danûstandanên aştiyê li Sûriye li ser binemayê rêkeftina adarê pêwîst e Şam karîba
بردام بیتن لدانستاندنان اف ایرشن توباران براستی لدجی خلق سیویل حلب تشتکه کو ما پیشبینی ندکر براستی از پیشنیار دکم کو کو هندک دستکاری و دستوردان ترکی هبند نوا وان پیش هاتان دا و هیوی خوازیم کو ددم دا هاتی دا امریکا و نتوین گرتی وی خوین رژی راب وستینن و دانستانن آشتی بردام بن. سروک بارزانی مسعود بارزانی سرکرده گل کرد دبیجا اوا کو لحلب تکرن جنوساید دجی کردان چما جیهان لهمبری و جنوسایده بدنگه That's an answer I cannot totally give you. و برسیفه که کوس نکارم جوار بیشم براستی دوید مدا گلکتش بره و دچه گلکتش هنه It came basically as a shock. I think Tom Barak براستی وکو شوکه که بو هر آلیه که توم بارک و وزارت در و امریکا جی افتشت چاواره ند کرد که چه ببید تشت گلک خراب چه دبه ده همه آدمه ده یا که چه دبه یا که هم دبینین امریکا سردریه دگل اگر جنابنان رژیم ایرانی دیگه و که اون کرد باجار خوین ایران رزگار دکن دویده میده اما شویه که شوین جنوسایده هیوی خوازین که تشتکل هم بر بهت اکرن و از هیوی دارم که امریکا بلس تفگره برز پاول داوی هلویستا توم بارک دبیجه دوید دمو دست او ایرشاج بوی سر هر دو تاخان راوستن لی حکومتا شامی دبیجه او بردوام بن بو ایرشو کدنا ناوان هر دو تاخان باور دکن پشتی وی هلویستا حکومته و امریکا چه هلویستا کنو هبه The reaction should be کارودان پیوست کارودان که بلزبه و پنگاون بلزبه و هز بیت شاندن با حلبه داکو هزن امنیان سوریه جه حسد بهن جدا کرن رنگ افتشت چه نبجی چونکو هم نزانن کانه پیوندی چیه چونکو توم باراک وینه که جوان پیشانی وزارت در و دایر درباره سوریه اف همو دمین تل سر وقت سر دمه که آیا امریکا و ولات روشاوده کنگی کارودان نشاندن لدیشی و ایرش گلک خراب و کانه باندور وانده چه به و چه هزک دب کار اینن برانبر شامه دا کجره بجن راوسته و گفت که دوی هز بیت شاندن کی هز بشینه بوه داره؟ Well, the only forces in the area right now are U.S. تا که هز لوین آفچه هزن امریکانه that have any type of capability. I think the UK has some forces in the area. هندک شیان هنه و رنگ بریتانیا جی هندک هز هبن لوین آفچه هزن آسمانی هنه لوی داره و دکارم بین کارینان داکو اف دوالیه بین جگ جدا کرن و بینوان بهت افشار ناوروان دا بهت راوستاندن از مزانم کنه حسد حتی چند مایه او چند کارن هزن خواه بکار بینن و برخواه بدن هندک تشندن امریکا بخواه و مشغول کریا اوکراینیا ایران از نظرم که وان تشتاد چند رکیدن که امریکا تشتکی هم باور دکن اگر او گروپ چکدار یعنی که نهایریشی سر تاخین کردان دکن رانه وستن دیرشین خواهیل سر وان تاخان دا امریکا حلویسته که تند لهم بریوان نشان بده The USA will definitely respond in some بگمان امریکا ده به آوه I mean, we که have the history of هر کارودان خو نشان بده ام جو دیرو که بزانن که شامل چه بسر جوان و علویان اینایه چه بسر دروزان اینایه بول اونها چه بسر کردان تینه پیوست امریکا لوی چند تی بگه
و جوان را بیجه دیمه کارودان هبه چجالی دیپلوماسی به چونکو دکارین او سزاین که بریان ها را کرن بسپینی تبه و آنجی دکاره هزه بکاری بینن لیب کارینان هزه اگر که دوره ویده میده بريس باول يعني هسه دبيجا اف 2 سالن او لاشرفي وشيخ مقصود نمانا هزن هاي هزن الصايشة نافخانة خلق وانتا خانة تاخا خو پرستن جهزن اسد چکدارن داعش دبيجا او لوي دارن نمانا اف 2 سالا خو وك شاندنا There's forces somewhere. I don't think the SDF completely pulled out. از نباورم که حسد به تمامی وک شابه و اگر وکر بجی پیوست دوباره هزین خود دام از این نوه ایف هزین لوی داره نبراستی چکن خود دانانانه آنکو هزین حسد لجه کی مانه Bring them in to engage Damascus. I don't know. اگر او بخوازن هم بری شامی راستن از نکاس نظام راستی وان بریار ده چکل شامی هل بگیرن چونکو اف دیوی تشتی روشه آلوستر بکه لبراستی یا کو پیوست بیتا کرن او اکو دوی کسک تشتکی بکه دا کو شامی راب وگره جوی هزن هاي يعني چما ترامپ و اداره ترامپ او قصی باورج احمد الشرع وهزن ويدكان دما كيدا كو هيزك برافاني الوانتا خان يعني جي إرشي سروانتا خان دكا هيزك ألبانيا جالي أمريكا دلستا ترور دانا They don't want to. او نخوازن وی چنده بکن Putting faith in the fact that وان باوریا خو اینایه به حکومتان نو یا لشامه هی و وصا هزت پیان کو اف حکومتان نو دی حول دتن بگهی و نافرزن جهانه یا دیاره بومن بو اندام اداره امریکاش یا زلاله کو اوه گروپه که دنیا تیروریستیه کو نکارن باوریا خو ببینن و نکاره دز برداری دیروکا خوابه لی مخابن انها وان سپایک لبردسته وی حکمته که فرماداری وی سپای دکه و پیوست اداره امریکا گلک یا هشیار بکانه چه بدنا و سوریه دا دنها دا هم دوینن شام آگاداری و چندیه کو امریکا مجیلی ونزوئلا مجیلی اوکراینیا مجیلی ایرانیا هر حال مجیلی باشور دریا باشور چینیه و شام سویدش و چنده دبینه و حتی نها شام ده شیانن سپا و آرتشن و شاوین تینگشتی گوتن تنبارک جاما جپیکر جوینه که گله کی گرنگو سرکفتی هبوی دنافبرا تلاوی بو شامه دا او یک چقاسی باندوریه يعني بكار عينا هزه هي دناف خود جاليه حكومه شامي و دجي كسين كو جاليه سياسي و ناكوكي بيرهنا I don't think Israel is too willing to. اصلا بارم کو اسرائیل آماده بیتن هزن خال سوریه بکار بینه دیرو که نورا اسرائیل و سوریه دا دیرو که باش نینه و اسرائیل اگر بکار جالی سربازی و دستبردان بکردی کار که خراب بکه باشترین کار با اسرائیل دی او به هندک چکان بشینه لی اگر هر تشکی بکه وزیر در اسرائیل بخواه گود او زیادتر عالی کردان دگرن نک سوریان و براسی اگر او تفلی ارتشن سربازی و جمهور سربازی شک خراب چه به پشتی کو سوریه لفرانسا لگل اسرائیل لحف کر روژا پشترا ایرشی کردان کریا هم باور دکن سوریان وان گروپین چکداری هیس یان جرأت جوی ریکفتنی ورگرد بید بو ایرش کرنا سر کردان Well, the encouragement came from the fact that now the Kurds were talking. افغاندانه جوی چنده هات
کو کرد نوا گفتگوی دانه وان و سازانی چون کو کرد گفتگوان دکن کرد د پیگه که لاواز دانه و وان بیرا خالی چند دیگر که آیا ده چی به لی اگر هر کس آلیگاریا کردان بکه براستی او نکارم به چنده بکه نها او دزانن کو اسرائیل رنگ گلک دستوردانان نکه نها کرد پیگه که زور خراب دانه باشترین تشت کو امریکا بکاره بکه او دوباره سزان بسر شامه دا بسپینه و سوریا و کولات که سپانسر تیرور دست نشان بکه و لسروی آوایی سر دریه دیگر بکه و پشتوانیا حسده بکه اگر برای هیچ تکیجی نبه برای ایرشن آسمانی دو که افتشت بهتر آستاندن که دو خکه گرک خرابه با کردن وزیر دروی اسرائیل بیانامه که تند لسروان ایرشن سر کردان تینه کرن بلاف کریه و دبیجه اون دیندارین کرداناین بشرف آخوا بشگیری لوا کرنه اون پاراستنه اف هلویستا تندیا وزارتا در و جبو پشگیری کردان دکه که امریکا هلویستا که تندتر جبو پاراستنه کردان بکار بینه لسوریه؟ They will. It will help. It definitely helps the situation. بگمان افتش جرمتی داره با روشه اگر اسرائیل راب گینه کو او آلیگیرن کردانه کرد کارن و آلیکاری ور بگرن لی مخابن از دوباره دبیجم پیف بسانهین بوگوتنه لی یا گرنگ او کان توش آلی فیزیکی دکاری چیب کی لسر آست میدانی اسرائیل رنگ بخوازه آلیکاری کردان بکلی حتی نها مجیلی غزه نه مجیلی کرت روش آوانه هر وسا به باشور لبنان و گریداینه و وکه دشمن سردریه لازمه دیگل ارتش سوریه جیب که آنکو دم نر برجمندیا کردانه و ده هر بی آوایی بمینه اگر تشتک دراماتیکی چه نبه آنکو اگر ولات روش آوا و امریکا بهیس اگر بستکی نسپینن بريس باول وتبينيان دي نكريكو في حكومتان نها بشتيرشي علويان كر بر آوا سوریه هر وها ایرشی درزیان کرنها جیرشی کردان دکن جرأت لوی بشگیریه ورناگرن یا کو اداره ترامپ لحکومت نها دکه؟ I don't think USA is backing Syria. I don't think anybody sees that. از نباورم از باورم یا کو او دبینن او کو کریزک هیا و دکاره اف کریزه گلک مزم به همون افچه بگره ببورن اصلا کارم بزلالی آنکو بورگلی ببیشم لی حکومت سوریا گروپا که اسلامی تروریستی جداعش چه بونه دنوا قاعده دابونه وان دستبرداری بیرو باورن خو نبونه سروک دکاره قاطریباتن بکته برخو لی هر تروریسته و هر بی آوایشی مادام چما امریکا بی آوای پیشگیری آوید که They want to support Syria. They want. او دخوازن پشتوانی سوریا بکن او دخوازن سوریا ببیت او تشتیک و او دخوازن نک او تشتیک نه هیا اوجی صدمک و آلیکاریا سوریا دکن که او کیشه تنبارک کیشه ترامپ دخوازن سوریا ببیت تشتیک و نه او تشته تنبارک جی و حوله ده تنبارک جی کسک بانکیه آنکو کارسازه که بانک داره پیوسته به آوه کیدن لسوریا بنره و نه شیانن وچنده هنه ببیته شاندی تایبت با سوریا براسی پیوسته کسک بیته سرهله و بجید شام یا غلطه و کرد ده حقن پیوسته آلیکاریا کرداب کن و هیوی خواسم که او کسی نها شیرت دادن سروک امریکا آگداری روش سوریه بن روشک دی بی که او پشگیریان نها جا امریکا بو احمد شرح تکرن نمینه I think eventually the U.S. is going to have to take. بباورم من داویه دا پیوست امریکا بریار خواب بده و پیوست خو اکلایب که واسه باورم که آلی شامی بگیره. دبیجی یعنی امریکا دخوازه
ببا او سوريا او دخوازن امریکا دخوازه ببا چه سوریاک سوریاکی چاوا They want Syria to be Israel. دخوازه سوریا ببیت اسرائیل دخوازه سوریا ببیت ولاتک دموکراسی دخوازه ببیت ولاتک کو جالی آبوری و سردریت گل کن جالی بازرگانی و کار گل کن و ولاتک با کو هیچ روشک تبلیغ و سربازی چنکه و هیویا امریکایه دماکو اسد هاتیا لادان و اف گروپ هاتین سر دسالات امریکا اف هیویا هبو اصلا باورم کو امریکا و چند بدز و بین سوریه پرسگره کادنه و کو ترکیه جی بردامه و دخوازه سوریا هر وکو پرسگره بمینه و که شدار به او دخوازن کو جشونا وان سوریا سردریت گل پرسگره کا کردان بکه وانکو سوریا بکارتینه انکو دوی بینه دا سوریا زیادتر آلیگره ترکیه یا نک امریکا لی امریکا هر چوا سوریای ببینه دیدگاه و هر چوا با پیوست ابزانن کو هیویا وان سوریا بجه نایه و پیوست پیدا چونه به سردریا خود دیگر شامل بکن. گلک سپاس برای پاول دیویس لیکولین وانی سیاسی و سایشی جا امریکا تو بوی میوانی روداوی دم باش. نونر مسادل شامی عبدالوهاب خلیل برسوا هن پرسین مد درباره شر تاخن شیخ مقصود و اشرفی دایا و ویاوینا. سلاف لا بن تماشاوانین هجال سر وشا حلب نونر مسادل شامی برئیس عبدالوهاب خلیل میوانی مایا که عبدالوهاب ایوار باش ج شامی و چه بهیستیه درباره حلب دا ایوار باش چه حلب ت خواستن ج اشرفی و شیخ مقصود بله براستی يعني هركز دزانه تجارة دان وصندنك نابرا هيزا سوريا ديمقراط وحكومتها بقوه زيال شامي يجبجيته الباشوينا ادي ابو يرين ولون تن قوماندن لاشرفيه وشيخ مقصود وتاخين كردا الحلبي وهركز دزان يعني افجي نتيجه امبيجن وان تحديات خارجي يعني تحديات اقليمي وبجيتي نندنا سوري ده هركز دزان يعني ايرو افروشا انا قتي قوماندن لاشرفيه وشيخ مقصود اشخوا غايتها بنا جوهرتنا ديموغرافي شكن جبو ملتي كرد او ملتي رسن قصر خاكا حلب تاخي خوا ديروكي وجغرافي تجيان دك تخوازي واجي كوجبر بكن يعني ولوتي خويا كرم براستي اسباورم افجي يك اجندات دولت تركي الهرم دي بله فرمانداري هسادي مظلوم عبدي دي بيجاد دما دانستان دا ويرش استن گيان چه دك مقي و دمنها دانستان هنا لقل شامي بله يعني دانو صندنا داوي يقول ام بيجن وفدكي جهاز سوريا ديمقراطيه تبو شامل باش وينا بروك دي افري شاتن كرن براسيتي خويا كرن يعني حكومتها شامل دخوازي چاره سري كي دريا لشكرير ببينه يك آلي ببينه لي اسباورم تجاري چاره سري دريا ام بيجن لشكرير ناي دريا يك آلي ناي ام تم دبيجن ماسا دانو صندنه هي ماسا سوري جرك بجيوره للسربيه اساسي ام دي سكارن بيجن يعني ما في ملتها تجاري بدبابا يان بقذافه يان بقنبله يان بايريشا تجاري نار ونضانا به كاج عبد الوهاب ما دانستان هري داويدا بحثا اشرفي وشيخ مقصود هاتبو كرن أنا دانو صندني داويد براسي سر روشا لشكري بو سر مثلا حد طرف نقاش ذكر ويتشاوا ميكانيزما دمجي ويتشاوا آلي كيجير ببينن سر مثلا عسكري هات نقاش كرن ليه مثلا الشرفية والشيخ مقصود أفجي قاغتك ضغطية دست دولتها التركي ده جيرو الشامي جد كي والسر تاخن كرداجي تيكرن براسي انت كان عالم بيواندي ينوى لقل شامي هنا بله براسي يعني انا وك مكتبه مجلس سوريا ديمقراط للشامي براسي ما نامي خو جهات معنير جي مري كرنا ما نامي خو جهات حكومير جي مري كرنا ما نامي خو جهات دولير جي ري كرنا سر اسطا ام بيجن مكاتب مني الشامي يادن جي براسي يعني تشد بلا به هاجر ملته السوري تعدل بالكيجان خاكا سوري بدي براسي افوك مجلس سوريا ديمقراط ام دبين اركو واجبين مي واجبك مني انساني واجبك مني اخلاقي واجبك مني سياسي سرفينا براسي ما قال قنوات حواري بهركسي فكرنا ومناما ملتي خو جيان دي هركسي برسبوان هاتي دان
بله براسي يعني ام بيجن gelek bersif hatine danîn û herkes dibêjin yani ev cîhatên dawlî jî êdî dixwazin mexrecekê jêr bibînin ji bo em dîsê vegerin ser masa danûstandinê birasî bersifin ji wa hinê ji wa erênî ne êdî dixwazin ew jî şer berdewam nebe dixwazin alîkê jêr bibînin û herkes ji aliyê xwe de karekî bikin. Ji Şamê çi bersiva we hate dan? بله براسي انا جبو حكومتي يعني انا نامك مريكرنا وقت مكتب مجلس سوريا ديمقراط مجهر كثير ريكري انا جبو مثلا جريداي حكومه الشامي او جد بيجند بي امجد خوازن افشر بداي بي ام خوازن افشر بيتر قرنا بالهردري لي اسباورم يعني تخويا كرن جهات خارجي براسي دسوانا دريجي غيرك في مساله لا كيجان اليا اف غوتن هاتيا بله براسي شخو ام نكارن يعني ام بيجن كيجان علي برسدايه لي تشتي ام كارن بيجن رايا قشتي يعني رايا شارع الشامي يعني احزاب سياسيه الشامي هركز بين ادخوازه هركز ناخواز الشر بردوام بك جبر هركز جاي قناعتك يعني بسكريكا سوري دريا شار سريا لشكري رتنا هركز جاي قناعته هجر افتاخ الشرفيه والشيخ مقصود هجر بيتر دبن وان ایریشاد بمینه و شر برفره ببه ایدی گاوا شر برفره براستی و سوری پیک بشه یعنی ایدی نما تکاری چاره سری که جر ببینه و تنما کاری وگره سر ام بیجن طاوله حواره یان ام بیجن ماسا دانستندنی كيك عبد الوهاب ركبتنا يكي نيساني هيا دربار اشرفي وشيخ مقصود هن بابندي وين ينجيت جوهرتن نقاط وين اساسي دا تشيبونا بله براسي يعني انا بمجرد افي ريشانات تنكرن سر تاخان اشرفيه الشيخ مقصود تبع معناه او اتفاقيه ايديتير وخاندن شو امجي بينا دبيجن ام دبيجن جرك افشر بردوام نكش بو او اتفاقي نير وخاندن بو بيمانه ده اداري نير وخاندن ايدي براسي همو بهف جريداي يعني انا او مسائل اشرفيه والشيخ مقصود هات تنكرن ايدي متخست يعني مثلا او اليات دمجيه وميكانيزم هنا ايدي متخست بويرنجي سرخاكا سوري بقشتي بوقت تجربه كي باش لمخابن روجانا افيريش بردوام بون ايدي نجانا دف نجارا كمي يعني غور ونجد شوبين بلكي افجارا بنجاي يعني ششايه بشتي او بيمان جهتي افيريشانا السر بتاخيد تب جاردل بردستي وهنا بوان هردو تاخان بله براسي يعني الجور شوباندنا مجير جور دانو صندنا ما ايدي ام دبينن بتشاوا ملت ما ايرو زحمتي كل وردكشينه تشاوا مثلا رنگ كوجبريا بزور ايدي تي بجيكرن تشاوا ملت ما ايرو الشرع يدفسر ميد دفيز فستانيده ايدي براستي هركز دزانه مثلا اشرفي الشيخ مقصود ابناء ايرويه ام ملتنا بسجاره كوجبرد بشخاك خو براستي يادنجي براستي هركز دزانه جي سالا 2011 و 2012 ادي اف هر دو تاخ رژیما بعثه به چاوا روزانه ایریشیوان هریمات کر به چاوا خستبون بن حصار کده مخابن حتی روجایرو او بردوام ازالای سوریه لکلکات دبینم يعني اجن پابندی و دبن حتی کنگی بله بله براسي اف على سوريا على ملت سوريا نجري داي رژیمکی نجري داي کسایتای يعني حتى كنجي وبريار ده پابند بن براسي ام تم دبيجن يعني انا وكم مجلس سوريا ديمقراط ام تم دبيجن ادي ام دخوازن حالاك سياسي بيجي بكند نافا سوري بيشتيده ادي ام دخوازن بيتر ام ري بدن بيشيا ام بيجن چاره سريا سياسي والسرفي اساسي كارو خباتي ام دكن وباوريه مهن وهيفيه مهنه بنتوا توا ملت السوري توا ايدي قاربه برجوانديه خو اجندات خو ايدي ام كارن تف هف كون بكن ويدي ام كاربن هارن غاوكي بدن باليه سوريان او نونرتيا كنا بربرساتي ويد كان بشويك الرسمي تعامل لجلوه تكرن جاليه شامي و براسي هركز زاني يعني اف موك مجلس سوريا ديمقراط ايدي ام نكارن لبندا تشتكي رسمي بكن ايدي ام كاري خو هر دري دكن جروجا يكم دملوي براسي وشخو بشير خواندنا رژیما بعثه هيفيه مهبون جنب بيتر كاربن كاري سياسي سراستا سوري بشي بكن وام غورفان هيفيانه ويدي اجندات كلمه دنه برجوندي كلمه دنه چد به بلد به ام كاري خو بردوام آلین ناف دولتیین کو نامجی رشانده بون کیجان آلین برسوین وان چه بون اجبوی نامین و؟
بله براسي يعني نبس وك مكتب الشامي مكتب مجلس سوريا الديمقراط جدرب السوري والهندري السوري جي منامج هر كسي ريكريه والسرفي اساسي كارو خبط تكر نها آلین ترکیه با نمونه وزیر بروانی ترکیه گوتی اگر جمع بخواستن اما آمدن دستک بدن ارتش عربیا سوری لسروی که الویستا و چیه؟ بله بله معناش خواه نتشتكي في الشارتي جروجا يكم ده تركي دبيجي از بيشگريه بدم ارتشا سوري هگر بخوازن ايريش نابكن سرتاخن باكو روجلات السوري وحتى روجا ايروجي يعني بالا خو بدني چقا اف هزن دولتي يان دولات يان منظمات جواكيه حقوقي تف دبيجين گرك افشر بردوام نكه الا دولتا تركي دبيجي ام آمدنه دي ام اليكاريه بدن ارتشا سوري جبون ايريشان وان هريماب بیا و هیچ ڕێکەفتنێک هەیە دەربارەی ئەشرەفی و شێخ مەقسوود و هون نەزانن؟ بله براسي يعني انا همو تشتي هزن سوريا ديمقراط براسي ده راغاندني واشكرنه دبيجن يعني حتى بري دمك يجي بيان واني داوي دبيجن ام هولدان ادن ادي جم في اگر بستك ام تشيكن ودي دي طاوله حواري ام فغن دانو صندني هركز دزاني يعني ايرورو وك هزا سوريا ديمقراط يا وكري بريا خسر ادي جاوا دانو صندنه كيت تشتي خو اشكرت كج ملتي خو چرا هنک و آلیکاری جبو خلکی بیتا کرن خلکی سویل اشرفی و شیخ مقصود؟ بله براسي شوية نافانا ناميج مشاندنه ويان مجلس سوريا ديمقراط هر دريك شاندنه جوان جهات حقوقي جهات مثلا ام جريداي ما في انسانه براسي تمام دخوازن انه اف دور بيچهان لسر ملتي مراب الاشرفيه والشيخ مسعود دي قاربن وان اليكاريه انساني درباسي وان تخان بكن جبر هركز زانه براسي ايرو روشك ملتي مد روشك خطري درباز دبه نبس ايدي ايريش وكي دنجي او تشتك جيانا خبي بردوام بكني براسي دبن حصاره كده نجبو فينا ما تمام داخوازيا فيناتك نها اشرفي وشيخ مقصود حوجي تشيا خلكي وي بله دسبيكي حوجي اراميه حوجي اف اگر بستك شبابه ملت اشرفيه الشيخ مقصود ايرو بحاجته دانو صندنك بكرن جدي اف شرب داوي ببه ادنجي بحاجته اليكاريين ام بيجن غذائيه وين كسن ام بيجن ايت هندروسي غداي بين هركز زاني يعني ام ملت ايرو روجانه قصف الزر حطا بك يجي قصف سر ايدي او مشافين جي تننه ام بيجن او كيمانيين تندروسيه جي جلكي كيمن جبولو نمامج هركز سير براسي يعني السر فيكاري حالك بواجب خوني اخلاقي بواجب خوني انساني بسكن الهمبرفي ملتي يعني اوينكو ج تاخان دركتن جبر شرو بفچونن روشوان چاوه چا گاين تل سروان هنا بله براسي يعني مدبينن ايجو هجر ناس نوان مرفن وهبن ايدي قاربن جيك شخور ببينه لان هركس ناس ومرفي وين هن يان خاني وين هن الجينادن ايدي براسي روشك خراب جيان دكن تهجير قصري ايرو سسريوات يكرن جبو فينا ام دبيجن خطريا في شريد فينا ديه ايرو خوازن غهرتنك ديموغرافي بينن هرمده ونجي دشوبينن هركس دشوبينه او روشك خراب اگوتي درباز بكسش تاخا خودرت كر آلین دن يعني آلین ناف دولتی دکارن چه بکن جبوی وی روشه؟ جبر چاوه کرده همویان لأشرفی و شیخ مقصود لباشور، لباکور، لروجهلات، لدياسپورای؟ بله شخوا تشتي بالا مرو دكشين وهيفيه ما بردكه ام دبينن به چاوا ايرو ملت كرد هر پرچه چار پرچه کردستان به ايرو چاوا بوی یک دنگ یک دست ام داخویانیا خوش دبینن جناب سروک جه هر کسی به ایرو چاوا داخویانی باش کارم مورال ملت کرد روجاوای کردستان ده بهتر بلم ببه لسروی اساسی یعنی ایرو روشا کردان نما وک روشا بریه مافین کردا به دبابا ایرو نای داوی کرن مافکی تاریخیه مافکی جغرافیه گرک بجی ورد دستوره کی سوری نوده و براستی یعنی ام دبینن هیویه مجی وک کرد سوری بهتر بلند به و شخوا به شکل کی گشتی ام کارم بنا بیجن مسائل كردا السوري ده نوك مسائل درزيان يان مسائل علويانه هركز زانه عمق كردستاني هي هركز زانه قضيات تاريخي هي لسرفنا ازباور مش خام تم دبجن اگر افشر بردوام بكي ويدي ومنطقه تفتك في التهلكه وخطريه ده بله تماشاوان هجاج حلب النزيكي تاخا الشيخ مقصود برئيس ازات علي لقال ما كازات راستك وهزن حكومة الشامي
گەهشتنە ناوە تەخا ئەشرەفی وەکێک و حکوومەت ئیدعا دکە بەڵاو دکە دام باش بەرەگیۆ کەکو وەک دەبێ وەک حکوومەتی دەبێنە کاتنە تۆخی ئەشرەفی دووەرەیەکێ لێ تصریحاتی هێزە ئەولایی کار ئەساییشێ تۆخی ئەشرەفی و شێخ مەسعودێ دەبێنە هەبۆ کەمین بوو تیشکە هاتن و بچوون و وەک دەبێ حتەنە کۆش چیبۆکات هەنە تاقین هەنە قەسف هەیە حتەنە کۆ دشۆغەلێ ئینها شەڕ و پەفچوون هەنە دناو ئەشرەفی و شێخ مەخسووددا لێ دەنگی بۆمبە تێ دەنگی ئێریشێ تێ دەنگی ڕاقی فیشاکۆ هەیە بۆمبە هەیە مەدفەعە هەیە هێزن حکوومەتێک کەتنە ناوە هیچ گۆڵانێکە وان هەردوو تاخان وەکی ئەم زۆنن ئەنۆ کات گەشتن دووەرەیەکێ تۆخی ئەشرەفیە لێ گوتن ئەنۆ کەمینەکە بۆ هێزە ئەولایی کار ئەساییشێک کردبوون تیشکی پیشە دەهاتن پۆشێ ئێرش گەندی هاکردن و پشت داچوون یعنی نەها دەوەرە یەکەمە وێ دەرێ و یا دوێژی دەدەستی حکوومەتە سووری دانا یان دەدەستی هێزن ئاساییشێ دانا والله كاك حقيقات انه حريك دبي داس ماذا بس ايريش برداوما يعني نبدا سي بي نبدا سي بي دخوازن هاونا سيطرة كان حتى كابن توخي نظامي دغرد هيك ابني وايه زي سيشي هين ايريش دكي معناه هناك كابن توخي عشان فوقت دبي اخبار متضاربين توم باراك دبيجا دبي شر يكسر راوستا حكومة هنا ايريش دكا كاكو تصريحات ام قلت تصريحات انه بس دي تصريحات ذكر انه دبنا ام وضع سادك انه ام ضنرن وام نوسكن وام كدانكن بو تصير وجن يريش دكي حكمتي دامكي اي شومي بتفصل الى خو وتككاست او ناكر ام حلكي فعلي دخواتن ام موقع دخواتن بس دانكرن تو باران عشوائينا بوناف هردو تاخان یان جی تنه لموقعين عسكري تداين ين آسایشه دنگیت هاو تشوفونه تو بارانا جروبين چکدارين سر حكومت عشوائية یا نقاط عسكري دكارمانج كاكو قصف عشوائية تشت انه امي نقطة سيشي دخلنا قصف عشوائية او تاخين كوتينا تو باران كرن خلق تدا مايا تدانا ليس سيفيل برنت دهين بري بيجي چورنق جو بري ب 2 ساعات وحطنه هابو چورنق مش في خشخانه شهيد فجر استهداف كرنا كو خشخانه خارج الخدمه و بربر نضال كده هنا بل هسه دد بيجا عندك چقدار حكومه الديل قرتنا افراستا كاكو دود قرتنا بس مشكله لا قرتنا انا وقت بي معروض شورى حق دانكنكو دعواتي حوار دكن انه بيقري شو بس كنا هم قصادي وحكمات يرون السلطه والإصرار مفاوضاته وحلك ايش في مسار ببينا لان ابا اي داري ملاته سيفيلا بل آفو الکتریک معنی لوان هردو تاخانیان نمعنی على تريك وأوف طاخة شيخ مسعود وأشرفية زي تري دو بنجوجن تنايا بي إلكتريكا وبي أوفا خوارن هيا لدكانا لبازاران بو كريني يانا تنا كاكو تنا بو سير في سيرونا يبشي دكان كاس نكون دكاني خوباكي دا أساري قصفة و تبارانا إيشاف قصف زيادة تربو يان كم تربو جدو والله قصد جهود ساعة بس 10 شو حطونا كنا ناسكين شو السبيع حطونا كنا ناسكين جالك سباس برئيس أزات علي جا حلبي النزيك تاخذ الشيخ مقصود القلمة انباش حاضن بيت أخي آلي سياسي دا بشكينن إرادة بيجالي بشكينن دن عم بهيبين ساروف نتشيرفان برزاني ساروف بريز مسعود برزاني هر كس بآلية هذا مداخلة بك
بله درباره خانشاندان کوفچند روژن ل تهران پایتخت ایران و هن نافچین دنن وی ولاتی تینا کرن 25 باجار و نافچین باکور یعنی روشلات کردستان خلق جبوی وان ناکوکین کو ده هفتین در بازبوی دا چه بونه آلوزی درکتنه و که کو خلق ده بجه چند کسین خانشاندار هاتنه کشتنو بریندار کرن ل ایران و روشلات کردستان جبر ناکوکین هایی هر وها تشتین هایی او دیمنین کو تینا بلاف کرن دیمنین تهران پایتخت ایرانی نه و ایشب لدهان باجار و باجارو که ایران خانشاندان نرازیبون بریوه چونه خانشاندان ایشب لچند باجاران آلوزی لپیخوانی نه حکومت ایران جیواری و اینترنت لتواهی ولات خواه لایران قد کرنه دیمن و نوچه بزحمت پیداد بن لروشلات کردستان خانشاندان لکرماشان و لخرماوا آلوزی چه بون اما اف دیمنین خانشاندان مزن تهران پایتخت ایرانیه یک جه خانشاندان هری مزنه ده دما چند روژن در باس بویده لی آگاهین هی اون کو جیواری و اینترنت لسرانسری کمار اسلامی ایرانی آتیه قد کرن وکه کو مال پرد بیجن اما اف دیمنین کو ده ناو خانشاندان ده هاتنه تومار کرن بزحمت جاجانسین دنیای راتی نشاندن جبر قدبونا اینترنت اما دیمن ینکو هند بینن خانشاندان مزنن تهران پایتخت ایرانیه بفی اوایی ده ناوا جادین سرکی دا خلق دمش ابدر جی مشهد لمشهد جی و بدوام مسترین باجار ایران تناس کرن ایرو دکان و بازار نهاتنه وکرنو لچندین جهان جی و نشاندان و کنبون عبونه لکرج بدرجای خو نشاندان شبا بهرجی شف نفشه گوهردشت مسترین خربابون هاتی انجام دان و خنشاندران سلوگان لدجی حکومت ایرانی گوتنه لقوم جی تی گوتن کو یک جه مسترین رازیبون جماوری دما 47 سال در باس بویده دنواوی بابا جاریده لقوم و ناوندک اولی مذهبی مزنا ایرانیه مسترین خنشاندان دما 47 سال در باس بوی لوی باشاری جبره چونه لبابول مسترین باجار پارزگاه مازندران دکه باکور ایرانی خنشاندان و خربابون هبونه خنشاندران لبابول آلوزی تیدا چه بونه چافکانین خجهید بیجن حکومت ایرانی بگازه سرش هول دانه و خنشاندانه بلاف بکن امتینا کرماشان روشلات کردستان جیرو خنشاندان آلوزی تیدا چه بونه بویست دم هجماره که خنشاندانم بریندار بونه دو اندامین سپای پاسداران جی لکرماشان هاتنه کشتن هریرو لکرماشان دکان و بازار نه هاتنه بکرن شافکانین خود جهی اما جبوی که دکن کو ساعت 12 نیورو ول تاخن هان یعنی دریش چند نفچین دنجی خنشاندانان آلوزی لپیخوانی نه ویسته دمی اجماره که خنشانداران هاتنه گرتن اجماره که خنشانداران دنجی بریندار بونه هر وها الپارا تسلیم ایران اجده بیجه دو اندام سپای پاسداران جالی خنشانداران و هاتنه کشتن مالپارا نت بلوکه کو چافدری روشا اینترنت دکه لجیهانه به ویاوایی نشان داده کو جه ساعت 3 ایواری و لگور دما ایران اینترنت لتوایی وی ولاتی بیک جاری قد بویا نت بلوکس مالپره که جهانیه نشان داده که لهر ولاتی که اینترنت بچاواییه خویاد که جه ساعت 3 ایواری لگور دما ایرانی و اینترنت لتوایی وی ولاتی آتیه قد کرن سر ساعت جی دیسا بلا چاویا هر لسر رو داوی به اون هر هبن
زانکۆی نێودەوڵەتی قەیوان فرانچایزی هەردوو زانکۆی تەکنۆلۆژی مالیزیا UTM و زانکۆی تەکنۆلۆژی مارا UITM-ە بەمەش خوێندکاران 2 جار قازانج دەکەن تاوکردنی خوێندن لە کوردستان و وەرگرتنی بڕوانامەیەکی ئاست بەرزی نێودەوڵەتی کە ڕاستەوخۆ لە مالیزیا پێیان دەبەخشرێت ئەم زانکۆیە لە چەندین فاکەڵتی تایبەتمەند پێکاتوە پزیشکی ددان و دەرمانسازی شێوازی فێربوون و پیشەیی کواڵەتی بەرز پێشکەش دەکەن زانستە تەندروستیەکان کە خوێندکاران بە کارامەیی سەرەکی لە بوارەکانی دەستنیشانکردن و کلێنکدا ئاشنا دەکات ئەندازیاری و زانستی کۆمپیوتەر پرۆگرامەکانی وەک ئەندازیاری پرۆگرامسازی و تەکنۆلۆژیای زانیاری لەخۆ دەگرێت بڕوانامە لە بواری کاری نێودەوڵەتی و گەشەپێدانی سەرچاوە مرۆیەکان پێشکەش دەکات دەرچوان ئامادە دەکات بۆ پێشەنگی لە بازاڕی کاری جیهانیدا لە نیشتیمان بخوێنە جیهانێک بەدەستبێنە. سایەخانمان بینی لە کاتی جلەخستندا و پرسیارمان لێ کرد سایەخان چ شتێک وا دەکات کە پاکەرەوە باش بێت پاکەرەوەی باش بە دڵنیاییەوە ئەبێت بە باشی جلەکان پاک بکاتەوە و بیرمان کردەوە پرسیار لە نارنجخان بکەین لە کاتی پاکردنەوەی ژووری کوڕەکەی نارنجخان ئەبێ ڕەنگی جلەکە تێکنیا و ڕەنگەکەی بپارێزێت حەزیشمان کرد پرسیار لە هێلینخانی داوسێمان بکەین لە کاتی بۆنکردنی خاولیە بۆنخۆشەکەی بۆنەکەی وەک مسک بێت ئەبێ بۆنەکەشی بمێنێتەوە لەم کاتەشدا پرسیارمان لە خاوەن ماڵەکە کرد کاک ئەمیر ئەی تۆ چی دەڵێیت پاکەرەوەی باش من لەو شتانە نازانم ئەوە خانمەکەم لێسانێ ئالتونسا دایمۆند بە پێکاتە تازەکەی پەڵەکان لادەبات و بە درێژایی ڕۆژ بۆنی جلەکانت بە بۆنخۆشی دەهێڵێتەوە بە کورتی پاکەرەوەی باش ناسراوە لای خانمان ئەمەش پاکەرەوەی ئالتونسا دایمۆندە ئەو ڕنگانی جوانی دەبەخشن لایسی کەلەر بەردەستن درۆشاوەم وەک ئەستێرە نهێنی جوان یەکەم چییە ئێستا من زۆر بەبەختم لەگەڵ سیکەلە جوانترم بۆیەی سیکەلە بەهۆی ئەو زەیتی زەیتونێک کە لە پێک هاتەکەیدا هەیە ڕەونەقێکی پەیوەنە دەبەخشێت بە قشەکانتان و لە هەر پاکەتێکدا بەهۆی بۆنی 2 کرێمی بۆیەی قژەوە بووە تا هەڵبژاردەی ملیۆنەها ئافرەتی جیهان قشتان تاجی سەرتانە